Yo, te toi whawhelo ai mō wholo whamawhatalo whātu Samoa I lea wama le whaaloalo I te tauai. Ia I lau whaafonga whakabaua ngā te leo lau whita. Sile le vanga fo yo le fiafi I le toi amatalia I fo yo le tautua malai o unanga a lau BluTV ia maritato programme o le Tautai. Le vanga o le fiafi. Ma lo le fo lau ma lo le whaatoa le liro maiava. Ma lo fo I le fita I tunga I le yaso. Tiute ma faiva sa whianga iaisi o tanto butuno. Sa uru whao ai I le amata whanua ma le si o whanua. Ia o le fo I vai vasa I le fo I vanu. Ia I le ae maunga I le fo I fo vanu fo I wale nganga wina o le vau. Ia ma faa ino le tai le ngā te leo tūlanga I whaiva. I ngā luenga faa le malo, ngā luenga faa le ofisa o ngā luenga tū maoti. Ia ma ngā luenga te tele o fo I ngā luenga o bisilisi laiti. Ma so se ngā luenga faa loto I whale. Faa jalo fa mo folo fantu asiata le nivanga fo yo le fiafi. Ma lo le folau I langi ma. Ia e ui haina tātou le militino mo tātou muru o foia I le tantununga. Ia ua lava lo tau sila mai lunga o penga o whamatalanga ngā te leo a wala so tainga whanei ona po. Ia masia o fo I tau ma whai atu le nei aso. E whailo ai le alofa maleanga le lei te tamaro tātou ma te sili le langi. Ia ua tai mailo tau so I fua lau le lei. Ia mai se fo I o so manto wala vai ma le tautua. Vai a lau BluTV. Ia e tautua ma au auna fo I mo o le nei fo aso. Aso lulu, aso se fulu ma le limo le masino yuni. Bluwave lua se fulu ma le lua. Ia I le whaasifo I fo I o le lai rone tau fia ma tau iau te ronei. O fo lo fama whaatalo whaatuai. Ia le tātou ofisa whaasalalau. Tu insa atu le tātou o unanga I le tātou ofisa au tu I manukau. Ia o le whatu le nei o mantou I au kilani saute I New Zealand. O whiala valale atu nu o re gelope. Atu moto le Pasifika e miso si o tātou motunu I Samoa. O lo e maua mai le au unanga. A le tātou BluTV ma le Bluwave. Ia o fo lo whatu. Ma whaatalo whantu o mai o le nei e fiafi. Ia lo o talitonunga o lo o manuia mea umai le angare lei male. Halofa lo tātou ma te siri le langi. Whaatalo whai tātou sponsors mo tātou company langolango sua le Pacific Family Health Group. Le fionga ia vai whangaloa le fionga fo ia I le aloli I le fionga ngalo male mana vai whangaloa na seri ma le lato fo ia unanga. Whaamteitele le lima ina o tātou whaasalalau ngai le anso ma le aso ringa te lea. Tasi Market ia ma le tātou o unanga le fionga sunga le whaafia ngai ngā Reverend Tole 4.
mai so le unanga le Tasi Market di Papakura ma Messi ia le ngata leo le Pacific 40 ma le talofa voucher fionga ia le pepe ia ma le tautua foi ia le ngata le leo le tanto moto Samoa pamkesi nai Vaetelo fa avitele mo le langolo suai tanto fa se la longa ile so ma le a fiafio vai so te tasi ma tua o le fiafile nei mo fo le tanto wa vanoa tātou te wheso tai e tuai, o le tātou whaatelanoanga masani en tupu i aso lua te tasi. E pei tai e le itoi nāma le laina i le aso fo i ananafi, nisi o tuanoa sa whiangai ma, pare whiangai ma le fionga le teitei fono, e a po o le fionga fo i le minister o whaatoanga, e o le ala lea na whaapawhala mai ei le tātou whaatelanoanga ma le tātou wavanoa, e a le ala ua maua le lao i le nei a fiafi e maua i le tātou wheso ta inga masani ma Samoa, e tātou malo whaalolongia e peo na iei le tātou whainga malo inisio ma tā upo e ao o na whaamanino ia maa au te fia whailo antu o lea ua tō ai tau nuu ma pale mai lunga o le tāporu kalame ia le sāfolau o le fionga le teitei fono whatotua i le tua Samoa ua Tasi o le fionga fo le sui teitai au ia fo i o le minister o whaatoanga whainga whaiva ia meisio suenga whaasayentisi tono sio tātou o tino mai ste tausi le sosonga i le Laaulialemalietoa le Polataivao Polataivao Schmidt e longa o le porokalame o le Tautai e al BluTV o volofa ma whaafira i atu i lau fionga le minister i le nei vaenga o le fiafi. Malo lava le soifo manuia i lau tofa Asiata ia ma lofo lau le nei fo yaso whaiva matiute mga luenga whaatalo fatu i lau fionga le fonga o le tātou porokalame a pe foi na whaafilo i atu i tātou paanga masani tātou televisi whaasara lau Bluwave ia i Samoa nei a mese atunu mamau o whelava le tafa o le langi o mo mailta whataltanonga ia vi ia le li o vai atu a whaisi malu lu mai o le tau atunu o pulu ta ai ie ma o vai atu a telefole snow inisio vaenga o New Zealand ia whaaftai o nao te vai atu lo molo mafanfana ia Paro rosi mai au morina i o tu e wha mawhanwhanaina lau tō whamalo poto mata mo fie. Ma loro se fo manuia, nei vaenga le fiafi. Ia tate tau whai o futai le anga le leo le tua i lunga o awala ofisa o tainga. Ia vai atu foi sulu o le tino e te sangi whamanuao e le leia fiafi. Ai ona o lau sirisila mai se tau mawhainga le matou watu nuu. Ia i le whaafelo inga foi o le fionga i le tamaitai pā le mia. E peiana ufai atu i tā whaataranoanga ua e sere kulanga lea le level le ualu i le mātou whaatale mātou tari mālolo fionga le teitei fon e sau sire sila mai i le whaaitua la lua o le mirikeli ma fita ia ai whaasavali le fionga le sau whaapito i le red carpet ia ma whaalolonga uma na whaia i lalo mo se teimi mua o le tala le au mai i la tau fo tu si tala i nei amatu si taimi mo o to vai ele to inga tu langa le fio mai o le fionga tama tai pa le mio si tato tunu Io e Asiata o le nei lava ma to te seua i fale tapua io e ma eu foi le vai atu i tu langa o le whaalolonga i tato tunu ia e ma eu foi le tali malo o le malo New Zealand ia fai pe ma vi ingo le tua nei mea matango fie. Wa i titi mea na tapena i lo mea uwhaalia, e le mea moni lavare na i la tamaita watu. E fai fo i o le, fai mai o le tunu, i a le tau pati mai fo i o le malo New Zealand la tau. O vai atu ma le tūlanga fia tele, i a o ai e o le a le langona, le anganga o le whaanga e tia, i le vai atu i lau tau tali whaaloalo. E le se si me sili o le whātum tumunga o le amana ia. O le uluai teimi i whātu a malanga e se tuai le fionga le teitai o le tātou malo, po le fionga fo i le tamaitai pāremia. Ia, e ma e ulu mātou vai atu, e le lava vo i upuranga ngana e whaaleo i nei le nganga terisapaya, e ma le nganga whawhetai, Samoa ma lau tali whaaloalo, e le ngata i au kilan. Ia le foi na mātou mai tau watu i Wellington ananafi ia e ma eu fo i le anganga lava lea wa tatou masania i le mea ngatai mea pe atapena i tūlanga o whaalolonga maurulunga e mai se fo le tali whaaloalo wapenei o le tuai le anganga whawhteitele Asiata le tatou kapenanga fo le tatou komiti whawhautua tau kilani e mai se fo le tapenanga i o tatou ainga uma fo i ma le atunu wa toa i lalo Wellington.
ele ngata ile ia o le tali whaaloalo talo whai a Sister Jacinta Oka. Ia wa ia tupe wa ngai le tu pa lava o tamaitai e matua fosi whamaopo le tu pa tamaitai. Ma le whatau tu e vai ato le melea siata o whaisi lewa le melea. Tere lope sa tupu le melea le taimi o le whionga tamaitai parmi o New Zealand. O se press conference whaifatasi, a joint press conference. O te le iwai al mele o whai mo mua le whionga tamaitai parmi o New Zealand. Ia, o te langona lava o no lana tali whaaloalo le whawhenga iai o le pale mia fau. O le tātou watuno. Ia, me se foi o no le tūlanga i le tūlanga pasani fo i le whawhenga iai o le tamaitai. Ia, masalo i lea e tamua iai ma whaatomua i mo iai tā penanga. I la ufoi vai le tūla i whaaloalo, ia talo whai. E le mawhaina liro e lole nganga o le whiwhia. Ia te au lava ia ta te nofonofo ma tamaitau i le alofa ma le angalelei o le amana ia. Ia ma le alofa ma le angalelei o le tō whātau nuu nei me uma. Ua al tūlanga lea whaavao māloa siata. E leo stūlanga le titi. I le vā whaavao māloa. Ai mai se le māloa New Zealand ua tātou ta ua nei o le se tātou ainga lea. It's our second home. Away from home. Le me olo outo walala, mo tō papa au ai, mo tō tau tuai fo. Ia, masalo fo ila i lo tele tonunga mau tutu. O le tali fo ile ale fionga le tamaitai pāre mio New Zealand. Ia, Jacinta, ile tali whaaloalo mo Samoa uma. O lo tau tua le tunu o New Zealand. O le tali whaaloalo fo ile i lona mana ia, ma lona whaaloalo alo gia. O le taunu watu le fionga le tamaitai pāre mia. Ia, o le tali fo ilea, e tala masina iei fo ilau tau tua, mata pala, e mala au tau tua, mol malo New Zealand, i le tātou tangatanu umolo ina. Ia, e sa o e asiat, na o lau mai tau atu lava i tūlanga, o le whaanga e tia fo ilau mai tau atu. O le fionga fo i sa whaapito e, o se tangata e wha e te tele i ona taimi. Fata ua tele taimi fe malanga inga me au mai tau. Ua tau fiofia le lava ia maltulanga o le lea vanoa. Ai faa vanoa umano na taimi. Ele ngata fo i lea i maaftanga malitato tunu, maaftanga i lea inga, maaftanga fo i alo mwhanau i universite, ia o whaatalita noanga ma mea uma. Ia le tua, pawhitai o nae tau mai le leile, wha moe na malanga atuai. Ia mai ula ia ele whasolonga mole lumana i le whainga malo, ia o ai e whai el tonu. Ele nao Jacinta ama ia, skweli pālengi uma tātou. O atara noanga i le leimo New Zealand, le leimo Samoa, ia me siri le nā. Ai au te paitau malau vāvai, ia ua sangatonu lau le fō, ua o ngā tusa fō i le futia ma le umele. Ia ma ua whetau i fola, ua manatu o le lei matatia le ngatonu tūlanga au lau nā mai tau atu. Ia, tu atu lua malua vaa maasiata. Ia wa kiri e langa makua le vesi ma le atunu. Hai whawhitai tali malo, whawhitai le tātou atunu atoa. Ia, e le ngā tia le vai ifo le tau pati ifo. Ia, e le aifo i se tūlanga e wha te ia langa o le whatoa fiatu le tātou teika. Mali. O se uruai taim, o se uruai tamaitai. Ia ma tūlanga siri le nā. Ona langona ai le nganga whawhitai, ona ua taunu o malemanuia wha moemoanga, o le urua i malanga atu o le fionga le tamaitai pāre mio si o tātou tunu. Palo whawhitai le tanoa whaalualu i lau fionga i le teitei whono. E moni a lau saunoanga, o mātou fo ia e nonofo i nei e tunu. Se aio i e moni e le upu whaasamoa lea walongo i tino matangi le lei. Hawae, o le upu moni. E mau te vava ai pea ai tali malo ia ni usila i malo pe ia saure pele sikenge. Ia e paunge o koe ngā malo ke kere ka ke vai e matua sanga ia i le whai ngā malo. Ia ai peitai. Se ua ese fo ila ngona ia i le mati e o le fia. Ia i le sapa Italia ni usila ai me se fo. Wa tele ai ma mea wa tutupu mo le ulu ai taimi. Ia ma tau pei fo ila o le tola ulonga o le au o le pereki.
O le wa mai ai mari tola ulonga le awal o peleki le taimi tonu lava le malanga mai ai le fionga tama tai pan mia ma o foi le sa malo fa alongi ai ko la ula ir ka ko farele mangele e wa tele ai foi male ioi fetusia inga fia ile nganga me male nganga e sofia i tulanga la walunga ia wa tupu fa tasi le fainga malanga mai le fionga tama tai pale mia ia ua fai fo i masili anga mo matou ia ai moni ai lau saunoanga ia fai fo i o se tūlanga i sa matou tama i puvai o lo tau asu i le ati nai fo i o le nei malo ia fa afitai wa tau ane ai le sila fo i a Jacinta ma le whainga malo e me sio le fionga i le minista o tangata tu moto le Pasifika le fionga ia au pito to fai ia wai peo ia fo i le tau la mua la vai tūlanga i le vafianga iai ma le tau numai o le fionga tama i tai pale mia ia ai o nai tala motunga afa le leile na o lo tupu le matou foi pa wasi vaenga o falongolongo ku i fitaua inga le fai matou lo fionga te fono e o fai mai si wa sola malalo le lau mua le tulanga i falolonga ma meo fa penga i filo inga ia pe wa tau tina ia lalo sia matou fu ale na tau sisi nei ia e te loa o le matou tali atu matou au kilangi o le ai lo le unga i fai no le la fai ngia supa la kapide Ya, wa sirfia Asiata. Se fa pena me ne o teringa malo. O lo vota tau ele na o le si fetu e popuni le si fetu. E fa pena ta o lo mangol mea. Ya o me uma. O le tuta ua Asiata. O le tatou fi na mo le mesi. Malie. O le tuta ua na. Ya fai fo e tau siri le Titi Wellington. Yo tau fi na ngalo o la lole la mua. Yo ni ngalo ya. Aune ngalo ya lo Asiata mapito. Ya la fionga foi. Ya. La fionga ya to fa la fionga sua. Aune ngalo Wellington en lo mo sila. Ya ela ni me mana ya tupu. Este una tupu me Wellington ai un sai pe. Eto e tapena wale mai malanga la fionga te mai tai pare mia. Ya. Tau sanga atoa e si certa to fu Asiata. Ia se toi malanga atu le palmi ena fa sa o le single tofu. Yo mai o le me vele o vai koi o ila wali o pari o ila lo o pongi la lo ai ku mai mando ya eu yo la wi o le fiso la o le tolo ya ai la tasi le monga yolo la mato fa tali le round 2 la ma ko fa kali le round 2 ya ai fa tai fo fa tata la fonga ya ai longo mali fo ye war fa fa mo me Samoa ma to tele la do ya la tau tu inisio vaenga o te fia fisilingi ai ya le matanga ruenga me se fo yo tulanga i le tantu finga malolo fionga ta amata tu i mata upu tau le matanga ruenga me se fo yo nisio o vaenga ya fia ai le sio finga fa to anga ma finga faiva o la fa fisililo fionga le a minister tato wa tala noa i tulanga fo i o le poto o ina e pei lava i tele ina unga i le to tele o whanau malo lea tunu ina iau a or whafo mai whaia o ngā su e kusi o a uma poto masani o na iei. E pei e whaatua na i lava le tūlanga i le au o ina o tūlanga tau fua whaile leanga ma whai whatoanga. E pei o le lasi lava lea o iei la tau ele i le lingia o ngā ma tūlanga whapena. O iei se fuanga. Ale malo ai me se fo i lalo le matanga ruenga po nisi o ava noa e te tau ona tu lei ai le o ina o le whanau ai me so tātou tangata i tūlanga tau whai whaatoanga ma le ngau singa o tau mafa ma tūlanga whapena mo so tātou tunu i Samoa. Ia whaftai Asiata mo le fesili. O le vai aso lente nei na saini alo i ai le whenga i ngalo i le baol tanga luenga whatoanga whainga whaiva. Ia ma le toi whatulanga ina le wafa whenga i ma le tātou university fo ia lao ina whatoanga i ala fua. University of Horticulture tātou le i ala fua le tātou South Pacific University. Ia o le mafuanga o le mea Asiata. Ona ua maita wina pēa le mea nei e pei a tau lolmo mo le tangata e ale whairana whatoanga. O se mea muli a le wale aia se singa luenga i maua. Maua matua i tū la fua ina oi. A ele pasi mai lo le aonga. Wa ele aonga i se siafe a wale aina. E a wale aonga o se ta longa te tale ni ai. E na sa ulola i whape. E la langa rol pe ako kuila wamo. O so markia pura sa pelu. Whaila o elea.
Au mai tau ma le tiro mamao i le tūlanga o lewa nga ine i eile wha moe o le tina e no le rarolaki. Lea e tau na tātou li ua le mentality na ma tātou walong whana. Ali. O le mele pito i siri na una i le teimine. O le tātou toio e wha mapu e le tūlanga lea o tātou agriculture science. Ia iai ni tātou sainisi la tau te iloina tūlanga o me mawai i tūlanga le leit. O me tau whaatoanga fua whae le lenga. O aisi o loa e toa ngosi mai o loa fua whae le lenga. O la le tamau a inga mo mai ala ina fua le lei, fua lau aina, fua lau tamu fumata, ia maano manufasi me wapena. Food technology. Sa mawhiloa ila ma le pule au le chancellor le university ala fua. Le e al tatou a onga le ala fua, wa si fia wa leva na neile a onga lea. Peita, e a o onga umai, alom whanau al was Pasifika atoa. Papua New Guinea, Tuvalu, Tonga, Fiti, Niue, e matua i tumula onga le tangata mai sia tunu al Pasifika. A e vai a tatou, e whatata e sel mele. Ona wa ngai ma fau ngota mai ti, tu lofo i lava le ta ua isi to mai. Whaloia, whasuetusi. Ia o tangata fo ia o kika, insinia, fo mai. Ai pei whatu tona ila le meleanga i e ngai le tūlanga tau whatoanga. Ia lewa i lo nele tau nuunga o le lalulangi marata amirisanga o le melewan. O tangata i whatawa lea tamau a ingo le lalulangi. O lewa fai whatoa. E tau te le toe ola, e toe asa, le mea le sa ia iaso ia o le alu whaasolo a toa e reise tapsa. O le ua sisi le mai uwhatulanga ia fufuanga le tanga luenga. O tau na iei ni tatu walom whana wa o ina le le. I tūlanga ina ia fua le lei, fua whae le leanga. Ai le ngata i leo lo i eile to mai e mawhainga na ngā osi o loa. I tūlanga o fua whae le leanga i maua mai. I mea umala whai ngā whaiva. O la fuman. Ia matūlanga o me toto. O le laua toi ati na il tūlanga le o whai no skorsipi. E mawhai e na o alo mawhanau o le tunu. Ina ia iele promotion fo i le una i e o. E avel tūlanga tau whato anga i tono universite. Ma o le nei le universite, e le tau o i Fiti, pe o i New Zealand, po Papua New Guinea, po whela wasisi mea aonga. Ia, aonga i nei. Ia, o tae au. Ma te malanga whapitoa ai ma le professor lea e taita ia le universite i la fua. E toi whaatu ma whaola le la lai sa la whai. Ma te anga i whai mua le ulua i se sirenga le tuma lo nganga i maunga numena mua. O patamea o samalae ulu o maunga ma sa leula. E whai umala e le tae au la sprili. A mai alo, e wala o te wala uria whapitoa la te malo ale e latu e sao noa. Wai ta tala i marwhalea onga o samalae ulu i. O le wanoa le tau tala i le tangata lea. Tangata whapitoa le tūlanga tau to tō ino so se fuala au e. O le mawar ta malo e te, whameilau. O le tātou te no nofo ma isi fua la waina e ola le lei Samoa. Ai leo toa e Samoa. A o loa ia, o isi fua la au o le vanilla, o le McName nuts. Ai e leo to toa. E leo to toa e tātou. O le lamba, ma le tele o le crepes. O isi me tele me mawhain to toa i nei ola ini. Ai leo mawhaina whai e tātou. Ai si viatu na tele tupi. E maua mai a isi o loa nei il maketi fafu. Nau whatu le ia le lei, a tonu o se amatanga faude nei. O se tūlanga le na sili o na tau tamu whai. We have to make the first step. E tau wana la al skepu mua. O le skepu mua la asiata. O le tau mawhai le i mawhau a tātou walom whanau. Le ai o le whai whatoanga. It's another career. E le whapea se mea, e le se me te mawai tūlanga o me whapena, a e pei o tātou. Ia, ta ulore maumanga, pe ana talo, whai, ta mu, ufi, popo, koko, that's it. Atu lao isi mea. E te tauna i e whai whatoanga wa ngā i rol tūlanga, fo i rol whai povitau, susu, whai le pata, whai le sisi, whai le yoga. O toi ngā stepu, nā tauna stepu, i el toi ngā mawhau o tangata, wa lawa tūlanga,
faile moa fasi faile fua moa ia fatulanga uma le mea nga ia ai ua manatu le matanga luenga ma nei mal fufuanga le ufasolo e o ngā tūsal tato mele ufata vale le una ina o tangata to e ngadulu ia ma ia ngadulu la ua yele to mai le wa vai mai le tato tulanga vo o whainga wha teknolosi lenga yele tato Acro App e le Acro App e te tala noi lau telefoni i me mana o mia malimtanga luenga e te tala noi whaafita auri, e te tala noi metotia, e te tala noi wha laure le ino lau whatoanga, e te tala noi lungo le telefoni, o lono wi. E te tau o na lava louta mai. E te whaafoe ngai tu langa tau whai whatoanga. Lono winga le tau tato te o te ngā mea, vole le, you don't have to work harder, you have to work smarter. I tu langa ina i le lei le whatinongo ngā luenga. E me se fole whatinonga ina i e maua le to mai atoto. Na ia e loai o e la alfai whatoanga wa iai le si tianga po le si la sanga fo. E veai o e mawhai whatoanga e lava lauta mai, ma lauta mao ai. Mole lu mana i on, whalau te le ino le potu sala lau. Me tau whatoanga, mal whamoe mole na leo ta pen. Ma lo whawjai i o e ta moni le saunoa ngā lau fionga le minister. E awa a fofo i la mātou mai tau nei atu no umātou te no foi. Ia o lau whai whakoanga le ke le inga iai le controlling o le tamau a inga me se fo i o pio le au mau mea ia mara i la tau e mau sali le tūlanga. Ia e pe antiro tilo ia tātou Samoa. E pe e tau te avai ia le tū māua lalo fo i lele ai whaafitai le whaatou whala inga e me se o le sila le matanga ruenga me se le malo. Ina ia una i fo i le avanoa tu tūsalea. E whai pisingisi ai fo i le tangata whai whaatoanga i tutono le tātou watunu. Au te toi fia whaafisili atu le tūlanga le i talo mua i whaanga solo. E leo toi nāma le laina le matua tā pena le leo nisi o fio anga mai tū malo whaalinga o fua whaele leanga o le matua maua e le sila le atunu. E mawhai ona e toi tau whaalau tele lau fionga le minister wa o le tu ai le matanga luenga o whaato anga mawhainga whaiva i le por fufuanga nei ale malo. I le au ngāma le whaataua. E ono maua ini hava noa ni marketi. Ai ono maua ini tupe maua. Mo a fio anga lava ia mai tu malo e le ngata short term. Ai mo ni hava noa marketi fafo mo le long term. E ala mai whainga nei o tātou talo mua i tu malo. Lau fionga le minsta. Ia. E manatu Asiata nawa sisira mai le whaatinongo talo mua ia nalo. O le memo mua. Ina ia whaalau i loa fua whaeleleanga. O le ngafa ma le pito nuu, ia ma le fo ia sosi tau whai whatoanga. O le mea mua lava na. O le mea nera wha maupoponga si a tele se me whai ngofie. E le mawhaina e tu tala loa, ina le whai whatoanga e runa o ia. E tauna au waito tonu o se vaenga po se whala po petonga. E so tau au ma wha amalo si au le stangata, e le stangata. Ma iai la tūlanga le nā ngā lue whaatasi mea umalava. O tūlanga le whasoa ino le tamau ainga, o tūlanga le whasoa ino le tomai, o tūlanga le whasoa ino me whainga luenga. Talu mai nā mata Asiata mea nei tapena. O te mori mau atu. O lea whato a o, leo whai whato anga i nei. I leo atu le malo, e tu whato whatu me whainga luenga. Tu sawa i limo le au whai whatoanga. Sa pelu, whaila, o toi, o koi, ia o tūlanga o suo, o piki, o oso tō tia pula, o whangavao, o witpaelo, o idiafi. O so se tu inga me whaingalo. O le whato a ho le tu inga mea le i limo le au whaingalo. Talu mai se taimi umitele, wa vale mea le talu na le to e whaia ngā luenga le, i le matawha i oi lava ia, al whainga maloma le tanga luenga taunu whai. Pena fo ta whaasoa isi me umasa, ta whaasoa i fo i le amatanga. O le manu lau ti le al whaatua le tua sa mo o tasi. O le whai o le fisosoani, mo i la tau e pito i siri na manao mia le sosoani. O ai la tangata pito i siri na manao mia le sosoani. O tangata la tau te sapalai ale me tau sami lungo le lau ia fiafi umba.
matangata o lo usu le vao, ma usu le sami i taeao, ma afi afi uma. Ia matangata o lo tau whaisa iri se leni mo le manuia o nuu, tu malo ma le kālesia, o le whai whatoanga. O le tūlanga le whatava lenga ina ia mau pele tunu. E lei se isi mea siri nai leo atu o le mtanga luenga whatoanga. Ma whatula au ese uma. O mea toto uma, o koko, o popo, o la au ese e fua mai, fua lau ainam, fua lau tau mawhamata, ma mea ese, mo i la tau ia, o lo o iai lo la tau lamona. O leo to tō mea ia mole le lau tēra le la tau, so si po le no. O le tuta ua lama le whama mawha le taimine i Asiata, ia mau le nuu, ma ia mau le asosi le tūlanga tau mawha, o le mea mua le nai tau me tutu. E o tātou iei ne le vaitau o le poloka o le whemalanga i o waa. Tātou iei ne le vaitau o le si tai o tau o soifuanga o me tātou te le mwhaina control. Tau o le tanga leisa, tau o le tanga whalao mata, tau o le pusa moa, o le pensini marsuau, e le ni mea tātou. Aure mele tau whaatulanga tune. Ia fua mai lava mea mana mi e ngawhatau li maina iai le tangata whai whatuanga. O sos tangata anu o Samoa, ilo tua Maota malu tua lao. Le lau na il temi meg. A olo ina tātou o whaile me lea Asiata ua mau le tunu. Ina ia matua mauti noa, e leise se mate la ina se meta usana. Ia am tātou la alole e lesi step. O le tamau a inga mau mai. Le lai whatu la ngātu, ia maketi al tātou whai ngā malo, o telefoni tātara no ai. E umal talo mua ai pala lasi atu matanga te whataua umoloi, o le tuai lava na umole. O le talo mua ma le wharinga whatoanga e whata uma. Na e vai le mele no mai ele talo mua sa whatalena le talia latonu, e mai whain maketi. Ele iopo mea na mai i le maketi. Na uma mele tai, uma le mana o tangata whata. O le mele na Asiata, o le tamau ainga maua le na le tutut. Alfa malosi la le alimtanga luenga male ofisa whatoanga. To ia lava. To ia lava mo tau mafa, ma to ia lava mo tamau ainga mtupe maua. Na wa e whafonga mai o leo to ta penal tato matanga luenga fau. O le exporting o tato o lo mai faf. Ele ase si mele ina mafo na fai. E ala na fai. Ina ia maua le whamaniang. Mo tato tangata ai peo no fai atu Asiata. Ia mua lava le ngafa tau li maina o tau mafa maua. I me whawhanga, pua moa povi, a moe, ia lava. Ia, tātou palasi atu i tūlanga o le sami. Ia, whawhailele ngā ia, whaisua, ariao, sea, funga o a uma mea. Tātou pole whangota, whangota alia, mea uma, ngata i whare le sami, le alo ma le sami do loto. O mea umana leta pena. Ia, tātou tau nuu mai lo e tātou mea ano ma me whapena. Ia, le ia se si mea tātou te tua i. Tātou te tua ono mea e mawe tātou tau mawhai aso. Ia ma mea au i nātu i whafo. O le whamoe moe la Asiata, e ko ngeki uma mea nei, le tau mwhai atu. E ui whai lawa e nau whalongolongo atu, ia, ua whapena foina e se lesi u leo nai ta amino mai tua e. Whapele se mea mawai. Se tau o mana o whaetula tala lava yaso. Tātala no ata ua ili mele ki riva le tanga luenga. O le atu upea i lau whai whaatoanga. Moni maula tok. I tō malo uma nei e luas furmon tupu. Lela lalata i le tolus furmon tupu. O la le tali le o tali e le teimi nei. Mai le isi inu sa uma le whaalinga i le whaalima masina taluai. A uto e asiasi atura le taimine Asiata. Ea ua makaukia me lau wailalo. Mai whaau au pea la le saiko lea. Lea la ta amilo nei whapea. E le toi motu a foi lango leo la toi loa lea o atu le malo. Ia. E umaro le paketi e olo e lea so tolus furo iuni. Masina le. O na ngata lola ia o le meneta o le talo mua e o ia sosi fai fato anga mapitonu. A tato holo fai tu malo, o le tu malo la, o le metele.
Ia, e se fulu lua masina, ai 5 sutasi tu malo le tulu. O lona ui, e tofu ale tu malo, malana masina. Na fa solo ai lava la ia, o masina le tu malo, o masina le tu malo, o masina le tu malo. Ata amiro la le saiko lea asiata. E tofu ale tu malo na sao. I le fafanga ina o le tulu. Ma le oloa au inatu fafa. E leto e tupo ele mea lea tato tasi alfa whainga umal maumanga tato nofo lo. Ai peo le awala lea e whata aware le taimin nei. Ia tofu le tangata malona sao. E le ngata le sapalainga lo kako makeki funga lei mal makeki sale long. E sapalainga lao tato oloi au inatu I fafa. Ai tuli mata ngau pea ele malo. E whatinongo mei awe fafa. Mai le umai la le mela balea asiata o le alwatu sa o lava o le whaamanianga o ili mo tangata. Ma le to te mori maumai. O se taimi mo le nei tu lou lava o le la au le tato tolu afe le whaafe sa pelu ma whaila. Walu tua. Ele I tupu mo le mena asiata mo tu lou lava. E o I naifi suo kipi oso kokia pula talu na fa solo tato talu mo. O fainu mela na le erto. O wil paelo fanga bao o me fainga luenga ese. Ele ngata leila. El watu elo mafatula au me o mene. Sa mo wala fai fatu anga mene o fatu ka pisi o fatu umola au ese fola waina fola utama formata. Ia mamela nei sale masani ona tulai ona sale mo waela na le fua mai fatu anga o le leise me mo. Ia wale ngata le na sapala yatu fatula au mameto. A o sapala yatu maletupe. To e watu mo me fainga luen. Ia oaila la ato nofo. O se mea mata vale leva yatu al perto ngā mena na mata taito toru tai fale asosi. Ai umane o te vesi le tuari ko fianga ko asosi. Walata le fast food. Tangata wa o le mela nasiat. E fai vole le waru fatau vanga. Tiro mai le si tu malo ia ufa penale si tu malo ia fa penai male si tu malo ile si tu malo ia pe le langana le langona fa o sofia le o mana tuai e ta ua le fa wa menei male tu langa e fai le tiute o le au fai fa to anga le fai faiva male au fai la fuman ai siria ona fai le ngaluenga al tato malo man tanga le alo fa vtaila o fionga le minista o manino le vaenga le o le si tu te tilo I Samoa e anga tu se fa fasili au tai ai le mata upu lava nei tau fa to angama am faina to fa ma o tile tu langa ye se fiso soninga le malo ma le matanga luenga nei le tu langa foi le tolo e le tu langa le ile swoto sinaina wa afu fo ile tele o tuama o tama tuala wa me so tato watunu e faisi kau ngā wā ia e ngā isi mea e kau vangu isi tūlanga ole ato o whaafisili lea lau fionga le minista e maua ila se wha maa venga fo ile le tūlanga e mawhai ona vatu masini suoto sina fisosoani nei ainga e matua malo losi le vau ai le lava le lima tango nga le tūlanga e tua ia ile wha alaunga ka singa o tua maota matua ele e maua leva no fa pena ile tatou a malo e me soro mitanga luanga lo fio Io o le taimi nei lau fa solo le tatou mechanization program o tua le tatou officiale nuu o lo ia il por kalamitele le fola au aina fola au tau mafamata le o fatu langa por kalame le fa ngai tatou palau suoto sino le ele mameu lau fa solo al tulanga lau tele le tu o le o mana toe avele si tatou tusi apalai le malo fa foi tatou pa nga masan e mai la tulanga le te sa no ia o mechanization program le fa solo lo tatou nga lue fa tasi e mal tatou FAO tulanga malo fa tasi le me ai tau sami le lanki mai paulo le wala siata o tatou fa nga ino masin era o te tusa re tatou whainga luenga le temi nei a tau na mana o bia masini e whatoa whaalafu le mu ia mawhai awala lo loto wanto fo io
tato o wala ngā lue na whai mai a ia vai tei. E nā na umma le tā, umma ilo manga ina. E lea ia te si mei tu atu. O lea fau fatu langa 2 miliona. 2 miliona o lea fatu langa le malo mo Farm Road. Mo a wala i fatu ang. Tama fo i e lengi ka. Ka wale me i malo fai ala vai saul ta valiuta. E wan melna pe wa le saul ta valiuta le o tangata iuka. Ia ele fatafa pingi o po ai vao pe am nao e. Por tu nga mena lo tu fo le wa. O le o to ye ni si te pa o. Le fo ni si te fatu langa ni me fa pena. Ai pe wo fa pena la ngona. A le proclame lo ia le proclame tele lo ia le malo Australia. O lo ia le mechanization program le fata vili le survey e o itua e facilitato tangata polan me mana mia. Ia e mana mea le mea fotua i le ia le whainga o le tātou porkalame ina ia whai au wala ina ia le lei lafu le mu matangofi. Whain whaatino whatuanga whangai maseni. Malo whaafitai te loa ua no foilo le mamalu lau tero le turu ua mai seo whaamanuianga matūlanga o lo sile i ele matanga ruenga mare malo. Ina ia whaamapu e lava le tūlanga o tātou whainga whaatoanga e tua i aile turu ua mai se foi o whainga whaiva. Ai no o manantu ele ini ta fa fisili fo ye ni so mata upo pe fo na e tau so noina e le ta por kalame o tona ya o le tau vai le tulanga fo le ya ila to o tiro le tulanga lape mavanga fa pena ai isi mata upo te fia fa mo lo fio ngale tai fono o so wa fina ngalo ono se mata upo no tele na fitong ya fa so yo tua o ye fina ngalo be se lava ila to le tuangai ya me le fio fo le minister o nga ruenga ir ka vale ale tau talando so o matulanga ile ya ile sa o le fio ngai le minister ya o matou mai tau watu ya fa o se me le ma le au nga ila na fo nga ruenga ya o tele ai o la so fina ngalo ile mata upo lo fio ngai tai fono ya no mata tul mele bebe siele la rolangi Facebook. Ita vale le fion tanga albenga. Morsi fia Asiata Paula il ministra wa passi il cabinet. Lana ta vale asiasi. Onna oia. O le ministra e fea duai i meva ai mainga albenga le tunu. Paula il ministra no faatanga ere cabineta. Ona o lana to finga malana mata fai o le vai ta vale le o ta vale la o mana pasir cabinet io al ta vale fo ele ai ma se sene apartato malo na lua o to per bloquetti al malo ni sira na to ele lu se la monto pofi ia ona fatal sangala io le fionga ele ministra pe fa ngal tu pele fa la vai le ta volantava la pese la monto puea afetta ortava ya o tele rola po fe pisa mai ai le sauninga le fai mai nei o fatau ele minister lana ta vale personal car ito per malo ya o tofo au se tau fa lenga ina matua solitula fono le me mai o te loa ele I ula idim ta upulanga watu ngal tau fa lenga le ufai o tele lo foi po ai na sa no fa pel tu langa le se Asiata o le tavale o lai lalo le malo le stela ina I lalo o private plate numbers alem tanga luenga o ngaluenga o tanga luenga o malo e yai taimi e lai sene e la tu tavale I lalo o private plates alem tanga luenga ele stala private plate numbers alem tanga luenga ma ele se me fo sa o fe lo I fo ia o ta vale de fongo fetalai ono tu lango pui puinga al numela official fon io e fa pena ele se me fo al tu inga tu ngala le usa no mai o fa ngai o lo tupe tongi taban ele stala ele stala no ia taban ya na si o lofa tu lava ia po aina la fo upuia siata ia patal tali lai tu patatu al melela la tu menna langa tu ngal tu ingalea ele sao
sa o yer ka peneta e pasir ta vale le fionga le minista ya awa be foi la mameta wo walanga langa ai mais walela na vaturo se ya mai la ta vale umala nei le malo le ai fe o ai ma plate numbers private mai la ilu masita to titilo po ai sta vale ia e mori mau nei po ai sta vale e fa nga private numbers e male mai e tolu sumon tupu to tia fa sumon tupu ta vale alai lalo o le malo am tanga luenga al pale mia to titia se fulu ta vale our private numbers tanga luenga o fela wainga mai si me va pena ai maua tuaila mai si ta vale le malo wa ave illa lo fa la pop tonga tumoti ai leo ni ta vale ai lo ni tanga luenga al malo ya au maua tultala ya o sta vale yeto o ta vale te tauna illa lo la tanga au ave illa lo lesi fa la pop tonga tumoti e leteta ona ave ista vale ela no fato no eleso ia soema a fa ma ni lota vale nei tanga luengo fato anga le wa ave lesi ola le taua le fa matalanga ile fala poptonga non government organization le sei matua mai o io le mai o le ale mafua o ave ta vale ia o a o ai foi le pule na laina mafua na ave o Kermela le fai atoe, awale langa mai mea. Walela la malanga i mai nei. O ista vale la so etu le sta vale la fai pa povi mai le si vai me o le pa. Ya, o tulanga na. Ele fa pe e fai titiel tulanga langa le la mata lo lanta to titi. Ona fo la fa u mai mala u mai me le tal fem. Ya, alela u fa to no na to no mal pe pa ta ona le la u vai tu ya. Ola su e mai ta vale nei po fele tutu po ai fo le fa nga ta vale nei a ta vale la vai ia ta umala mtanga lu nga fa ta vale ai le lo po la mena ma foi ona ave o elese so tanga ai wo fa penatu a sia talanga lewa matana na fa solo mai fa pe o le fa maoni o minista ina mta pule ya e tala no la ilungo fa ni fortula fono ta puna o lae le stala le taavale lea i lalo o le malo a o lalo o private plate numbers a le malo o isi foi tūlanga e whapipi i mene o plate numbers private o no pui ngai security na e te sirfia i tūlanga i na iaua i mate ianga o le taavale lea le taitai o le malo ma me whapena ni mea whaapelawe tupu o mea ia aua malo aere to tele ma le taitai se seina ona la fa upunga le te fa longo fa pe te tai le tu ngai na mataina e mal to fa ya le pole ya filosofi mai lo Malaysia o le mala le mai Australia ya o i fola fa sanga menna la tu le fiona le minista e lo le wa ngai minista fa matu inga ya fa sanga tu la fon Malo tai lo fitangalo manino le vainga le ayo e moni au le wala yo no na e fisilingia I so fina ngalo no tava noa fa wopea ono wo vai tu e pe ele e kau e fa oso mai na e o to Samoa ia e pe wo sili tu la le sa wo le au pengi lo ia su ele au vai ngale isi tu no I fafo ia ile tu la ngai le mata upu ai fo ile amatanga mainga o le fufu ngale sa ile JPP pe ana fa pe to e pale mai se furu tolu miliona ia le tu fa nganga I ta vale minista ta I tolu se la wafi ia le taule na tu ia le na to mai le fainga malo le fatu tu ile tu Samoa Tasi le tu fainga malo ia ko velo ku ai ko mai se kene ni pe fa o e mai fa nga e a le o tau a fa nga tu sia ta vale fo ile le la utilo ya nga tele le foi fa manino mai bingi skale nga ya e mau ai foi vang ia o kero o te no na paulo le minista o le o mau le nga o le aru sa o yuka I fa ko nga ma wala nga lu e ma me fa pena e o te lo la ngai le o sila ni si mo o te lo nga tai ai ya matalinga su fo ia no uma fio anga yo no to fo ile official of yo Siata mate mai o matua maso fo sofata vale mo te tau mai
Salo paual ta vale na feololo ta vale parmia. A ta vale ia na matou tau mai ai. Ia, o te loa na o mai latou no fo inga nei. Ango mai afa ka vale faurom mea. Ia au sau no mai tai tai o le maru. Tatou o sa fa o ngā pia ta vale ia mo teimi nei. A se tau fa so so le tatou tupe. Ia le tatou te arua ia teimi nei. Ia me fa tau va o mea e malama ngofi. A o le mawhai. O tau la mua mai le tau fale. Ia lala le mele tupu nei. E pei al mele sa sau no ia sa fa pito. E pei a sau no lor tai tai o le tua ngai. Ise matau ua mo. Pe sa o pe se ua mo. Mena le tau fa malama tu nei. Ia ua matua matu ia le mele na e ti ngana va ia tu lava ele sa o tua inga a ua fai ia tau ane tau fale. Ia le velta vale olo ela vele vea tua mana ia talo mo. Le velka vale niskao ngā lue. Ale wa lua ko i fo fa me lo la tu fosi no uma vio anga. Faita lo mo asiata e te sila lo ofisa ile to teller ma manu let. E ngā solo atu e fia faita lo mo. Ona ole mana o mia ole sosoan. First and foremost. O te ua i teimi mo nei. O atu an matom tanga luenga tofa atu lefe sosoan. Ia lo no inga lai fina ngalo e wana I faini sosoan. Ia e tato o I pe fau malai valele. Ia ma fau fale pui. Fai awala e mawai tupe la to kon kalati. Ia tia ile tunu. Sarora mena le mana na fai awana I faia ni ngā luenga la vea I ma ni ngā luenga sosoani mo Samoa. E tato o pe fai malai valele ma wafu. Ia ma fale pui. Mati na e mawai tupe ia lato kon karate. Wafo ia ia lato. A tu me ia a veina I sapelu ma faila ia o waia toso pa povi o povi ma mele ave fale le ia ila vai vatuanga. Ai siata. Fa masino Samoa. Fa masino foi na vai vatuanga. E wate loa wale ia se si me ma faina fai. Ia na sa fale. Alo. Ia e te loa sa no ina lo fionga ile minister pro fionga te telefon. E sa o ile tana le si fa vale matou sa tatou sa vai se la kele foi ko mele le fai se. E la tele foi tau mele le ia o le ala foi le wa io ai fa te tele ia no le tatimi la foto ia isa wa no nga fa I uma tau runga mai ai ona ia ile ma fa tara no nga le so mai o le o mo foi male fionga ile vice chancellor il professor li tato NUS I Samoa. Ia le fionga professor ia ai ono elega ekeloma. Le so me ma fatara noanga. Ia ai la fotu le nei taimi la fionga ile te fono. Ia ai tawurunga mai sau fa manu yanga ile tato tunu e ma fo sau noanga tawurunga ile ta fatara noanga le vanga le fiafi. Ola sferele, ola walu ai faile wa se selena ali tu malo le fionga sui pa mia. Oh. Ma le rua se lenga le wa fia le tu malo ile la ki ko feta tu malo mo boa e fia o mainu e fa e le la fa alu ro irta to tino tu pe voi le e na tato tala no ai foi me voi le tato di ma se la wa fele sa le o nu ma fionga o le la mo ele tu malo le fionga le sui pa mia ya o la fola foi la tu nga umai me umala mateo ai foi la mal tamalo le USB den tata no ai ei ia matala lo ia ile lato aonga a mai asiata ono wanu lo le isale apanga le pa ile stona ei io wo mai la fai fatto anga isale apanga le pa e fia mose la totalomo o fait o la me uto mai ala va fela mato beto ala tu fane ai tu malo ne ma te variano e lo foi sale a panga ia fai wit pa elo dim
fatu. Ah. Mele ai, ele vale foi ne fa na ola tu fa solo au me fa ngale ma te pula. Ko umone tu fa mai fa le ali tu fa mai ali pata. Ko tu fa lu fa toro ali pata ale ma te mata. Fatu ele ia se ta fia o to. Fa tai wo to mai. E tala se furu ta o ina si pa. Ya, ole a fa ele talo mu al pitonu ne sale pa. Ya. Ua matua yo ta pena le yai yo langa yelo tel tonunga foi le yai e va ai le tel ton yai foi ese longa e pai fa to tel ton ya ele foi ni na me da lo foi a seta o tato por calame o le momoli o le fea a momoli le sosan o talo mo te tele la na le te sa uni el fa un ol vayas ma ua ta pena fo fa mo tasi lava le unga male fatu ato ia o le fata no ai mo dia tu le nga fa tai siata o le na fa pe ona nafi ta fono el tato no tato tu malo sat patea o mai na firita nganga tato komiti fa pitoa e sai ni tato milion kai fa kai o malana na u fa tai fo le fiona li fai pule wa liu mai ona fonga mele fatavale atu ia o mano fautu le fiona li fai pule fatu samole oi ia tanga ile manuia le tu malo ali tanga ile tu le manuia mo oe maltatu tu malo a fai u fa le tonu lo sar na le te malanga le temine ia na inalto fa ai ona imisia le tatu tu malo ia ole langona na seta ia papa beloa o le asonga fua les farele fo ia matua a matai matonga luenga i tu langa le far committee ia male ofesa e batu e foi masini ma me mai oe de la si le foi la lunga foi o peu fam telanga i mai mosa mo e wal me ana le faiat e fa tu fa mai le mo ile tonu ele sao ia e mori le nga fa tele le fa afo mai foi o tato tonu nei vai ngor tau fiafi ia faafetai sa molta po mai faafetai foi le autua apa mai foi o tatou atunuu i outou faivalo filima ia lo manuia me umai nei o foi tulaga o upu matala o loo felafo ai ia taltonu lava i le popese no ia o le tautinoga ia o le mea toa i ai le agatonu asiata o le ami o tonu ma le faataunuu o galuega le atou te silasila mai o lea lava e tau mo fai fasa sa on fata no al nei fiafi mo dia tu lenga fa tele la to fal vai malai e se fo fa fonga anga ciuta to tenu tate to e fita pa i fo i pe wolea ai o te vala watu longo atu le sunga fa fenga inga o te longo ina atu e amata loa tato fa alinga fa to anga te tele e so lua lava i tu ma lo lua e ano wala o tu lole te lua fio mai wa tato marketing na o le na fc di market ya la o fio ngale te sa foi mal tato market o Tasi Market la tato tal noi ma sunga fa fenga ele le lava mai o fa fenga sa we militino ma la o fai fa tonga ma va ai me nei o la to ila lo mola na market ya manute le ina la fia shata ma to walo lo fatu yo fai valo filima e se folta to service fa salau ta fe lo ai mo va so fo fa so fo mai manuia te tele lo fionga ile te fono lo sunga ile Laaulialemalietoa lo fionga for minister mo dava noa fa pea ia a wori dia le dua tala leo malie ma tala ave tulanga o le fai unga le nei vaiaso ia mo le tolo faanga fo i le talomua le tumalo le sunga ile soi pale mia ia ai me se fo o le to o ile pa ia o le to tele ila to ia ngani mai lungo por kalame e mana ia e fio ile talomua sale panga e mana ia fa ngoi le tava le minister nga ruenga i te fio ai ile talomua le ai e fatu ai foi walanga e nga le no vinga ferro misa momo ferro misa momo misa ko peccato ola fai pele fiona li minsta ola sa Matteo el watuala ia lanta val ele le fio a sole la fiona li minsta malanta val sei mai mo fo no le pa fam tala ye
O le vale le malmalo alto sui vai pule le. Ia ai tai tere mo tama no alo fatele tu lo fionga le minister por ver ne fiafi Ya tanto fatena lo fai manuele che sita lo faccio. Ai tai sai foi. Ia la tato mei il tanto wa fa salong fa business ia foi mai. Fa fa o tato programa me tato fa tala noanga. Ia ma le fao sui fao le tato university au i Samoa. Le fionga le la una fusia le fionga ia ai ono professor Alec Ekroma ia ili tanto office nei ia foi mai tanto va salong va business nei fai na Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua fo'i ia te maisi me tau mafa mai le moana. E pei ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu motu le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua fo'i le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava I Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā le ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whape foi la kako pusa siu pipi, anse mai ngar ka pusa siu ngar whaple mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawe, in bulk I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei leo unanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o unanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lavare no whanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? au te teo wholofa whatalo whatu Samoa I lau whaafwhamau le levanga le fiafi le toe taliu mai ai o le tātou wa prokalame mai tātou malolonga masani au te fiafia e whaailoanjo le ua mai whatasi ia ma le fionga I le sui whaao o le tātou university au I Samoa po le papa I ngala ia le university te whame melo mo au me mita I aso whaiso o le soifuanga ia e foi tala whai a mātou sa vai a ele aru le investipi whale a ke le fionga I le la au na fausia o le fionga I le to o le ava le fionga ia ai ono professor Alec Ekroma ia I lungo le tātou proclame te tono le tātou studio siasia ma ua no fa penei ia e fia le loto mala nganga e fa filo I welcome lo fionga professor la fionga la ono fausia ai ono professor Ekroma I lungo le tātou proclame le levanga le fiafi ia fa tai lo fionga Asiata ia fa tala fa fo le malo Samoa lo mai I New Zealand ia fa pena fo ia tunu e so lalangi ia fa pena fo Samoa ia fa tai mo la no fa tasi I malo fionga ia fa pena fo I male BluTV nei ia fiafi ma no fa vitai o le tele taimi professor polo fionga I le la una fausia I just watch you on newspaper, you know, with all these good establishments happening in Samoa, collaborating with our national, the University of the South Pacific. Yeah, vai ko ile ngos be fa piaso le kafia mo se taimi te fata lo fa ile fionga le polofesa. Yeah, po o le fo mai, o le fato fa manino I tulanga tau poto selalau, ya mapoto o ina au le ofia. Mo wala no tono le manto studio e mai lo fainga malanga when did you arrive in New Zealand? Whaftai Asiata. Ia na wharasmaila sa. O la wabe se fo lele o lea fo il vaiaso. E foi fatasi me ne foi a in New Zealand. E fa pena foi asiasi me foi vai fo mai ma foi me fai foi isi shaki foi tal no I fo ne so les fo vai in New Zealand. I fo nei me lava tau pisini Samoa fa pena fo ma investe. Le vai fiat filo ia tu ia fo ia to solo voi le lo tak te me sale sa le
o le UT whapea fo ilele in collaboration fo ilele ma le National University. Ia, aia fo peo si unga ngā o sia us wali mai nei New Zealand, aia lau fitau tonu wa ma lea fo. Wal fundraising lea e fo i la sos fulva. Ma lo whaafitai. Ai tatele i le fundraising lau fionga, Professor. How's the university? O a mai si o tātou lau mua o le whaato whala inga le University o Samoa. Whaafitai mo le facility. E mita la nganga ono o le makpuali lei o le University le temili nei. A mangtua foi dai le whapenga Makili University fo ilele o tos fulvarunge tau sanga tarunge University. Nono winga. O tele ngā luenga e na mua muatu ia unei. Nā laino o mai university is tūlanga wi nei. Ia sa a pe fo inai sila fia sa pro-chancellor fo ila fionga le tamai tai palamia. Mo le sfuro tau sanga sa pro-chancellor tōng university. Ia le university la wa whaafe i whanau wa onga. Lo tōng university ia e whase lau i o lau whainga luenga. Whaatasi like tōng lau whainga luenga lea le corporate staff ia pen whapena fo i male academic staff. Ma lo whaafitai. O whiwhia lewa na maua lewa no te whaatala noa i nai se tasi fo i o au whaia onga o le whaato whaamanino o le tō whaamatiu. Ioi, ioi ka malo. O le whasamo, strono anga tano ye. Ioi, na maua lewa noa ma te whetu wha iai. Tu whanai, ina ua mawina rona whailonga fo i lea o le whaato whaamanino bachelor fo i le tūlanga o suenga. A si o tātou ko tūnu un tōlo pūlo se wo fo i anteau. Ia le tō whāmatiu le talinga sa le au mua o kamanga urua i tū mua. Ia e se fo i le mana i o le whaatō whāmanino. O ula ia mala e o le lau mua i a tātou le University of Samoa. It's actually a blessing to have you, Professor, i lunga le programa. Ia, ai ona o le tātaimi. Lafo atu o le ema ua le fundraising ma tūlanga o le tātou University of Samoa. Ia mwhona e whailoa le mafuanga ma le tūlanga e whaanganga iai whaamuruma. Whaftai lapa. O ini o ato nepo le fitau sanga taluna Yale tato campus o le fongi o le University of Samoa e fongi sa le longa el motu sa la fai. Ai o tau sanga ng te atu nei no o mawa whawai te tau lawanga i se full time fo le o i le fongi i le campus. I la lang na pointa i lole muli pola la le la fai le la leo a campus manager i sa vai. Male ole o fonge la KPI or key performance indicators ia kan fa na pool of resources. I ba fo I PCI o la actually resources I fo le po ai pela on fa ia I mang pola la pool le campuses of I don't fai. Ia vaku mangi resources se tele. Ia fau waila fo I tato campuses se fai. Wa tau fa le campuses se fai. A tau I le access o tato whanau. O lo au mau is I fonge I le moteli sa la fai. I ma fai na onga university. Ia la fo I lam fai nga vaku fo le zoom le model ia fo ia onga fo le. Pa fai le mfai fatasi atu ia. E fai a onga fo le face to face ia I lato instructions. E mela na makta bailo lai na o mulipola la na lenga whaanga yo ia la le whongei le tal noa fo le pule a onga, matamaiti a onga. Ia matai fo yo sa le longa mai si fo ia. Tatu fo la fai pine vo le whongei mo fai pule mea penga. Ma la boi ei la tō whawha pēa e tauna i se pasi fo le e whea via ia i le whanawa o. Wala fo whaale le tatu campus ngai lunga o le a fo. O le Laaulialemalietoa Market, lainga le second floor. Ia, peisa ila o le fongnei o le purpose nga o tatu fundraising lea o le pasi. Ai, o la oa mafo fau ia, it's only part for little of the big picture. Wa le mafo fau, e tauanga fai whaale le se campus o le fongnei o le University of Samoa, I nā fu lele I nā lawai sa le longa. Te langa market. Malie. O le la fa pe a faila le campus lea. E mfailo lao nai foi. Wa teminei e le fitau ia lunga le o fonga il mela e fai nei le campus teminei. La lunga le market. O ne fa le tonga le fale. O le la fa pe a faila se le campus le. A mesida le pasi la le wei ai. A mela no agree ia foi. Ia mo le pola le suenga fa pe o le se leni. E fa tau le pasi. Ona no mafau ma na ia pa fai se community engagement. Pai fo le na fa tasi atu le community
Mai salai sala fai. Fo e wala ko lo tongi la to maa, o i la to sao, o i se la to leo tonu o tamu fainga l'universite. E whakuranga ia le ngata o le campus a penga au se pasi fo i le fio i whanau. E pese ila o le pasi leo pe o mua. E te mingi, a le tau whamuli mai na le campus i o le pasi. Ma lo whavitai. Whalongo mo le nganga fia lau fionga le professor, lau fionga la unfousia. Wa e fuafu, ia wa ura sawa ia uriuri lau fuafu. Dasi nei o avanoa mātou tele i maua. Mātou tele i maua. O le tūlanga fo ile wai me ele whapeo sawa i uma i ni o la tau ainga i uponu. Ia ele whapeo fo o sawa i uma. E tū le taulanga ni a ainga i uponu. O whatita inga fo i o mātou ia. E o ka whai o le aku sawa i. A o ainga fo i apia. I o whare la kai o hale i pata. E mamao fo i le tūlanga le tau savali ma tūlanga. A o sa whaato whala inga ma tūwa maua tele ma tūwa mana i tele. E tā hua tele wailanga o te tau tino atu. Kele au polo lai whangau mai sawa. E te akui ai ono lau fionga le sao le lau saunoanga. O vai tangi te popoto le o mai sala fai. Wa se lau puse. Ai mo mia lai matou no winga la o se sailinga se leni le whanganga iai a wase tūlanga e amata mo se pasi mo tūlanga. Wailanga e sao e whaisi mamau te leo nu uma fionga. E tau mo mies whamama. Venga e whawhela no whatau nuina le vanga lea lau fionga le professor. Le la whapela stona i nei la le whai e lea fo i le TV thon. Ia ma le radiothon i whaunga e based la i sale longa le whaunga i vaenga nā le whai mai elektra i mai te whoni noa pena i inisi whoi le mwhai whoi le ona lima whoa i atu i le tatu universite le pasi i whasoani e whaunga i whakatawel pasi ia whainga kōlaku mela ngā la e la wo mai a la whala i el committee nei au kilangi o le whala whasoani whoi le matu tau mawhainga. Ia whaunga i lala ia pina esi la fiengo o tamali o Samoa lea e whiasoani mai matu tamuwhainga. Lela e o la stona i la le tamuwhai e le ngata la e whiasoani le e whainga o le o whaunga i o pledges le e le lunga TV ma le maletio. Ia me se la o le tina le wha moe whai le po le a o isin seling e whiasoani umala vai pasi. E pese i o le whaunga o le tamuwhainga nā te minei fo le so e sanga sailing. E moi foi o ngase foi katu ainga ni New Zealand vole so e sailing mai Samoa. Tu singa ingoa me whapena. E pese i o stemi mo ne o mai universite o Samoa. E whaunga so singa sailing. E so soani e voi le tako tamuwhainga i salawhai. Ma lo i o moni lava le sau noanga lau fionga le professor lau fionga i ono. E tau o te lo foi. O le to a tele i nei lava i au kelani. O le to a tele o tama whanau malo sa o to wina le universite au Samoa. Le papa i ngala. To a tele lo fo i si tasi fo i ia ai me se fo i nei mauti so tau au fo i le Bluwave ma le BluTV me se telo i la tau lo sponsor ina por kalame nei. I onisi fo i o do alo matama whanau sa o to wina mai le universite le ngata le foundations ia ma le onga whawhaia onga matulanga uma whapena. Te loa o le a la tau tongi a au matatala no la tau a au ma fola. Ia le ia fo i se Samoa le ngai pauale e tele universite. Ai pauale le universite le kau o vea le ngō Samoa. Universite au a Samoa. Ia lo no winga la e mawhai ona donate po o la tau e fia mawhai ona e le ngata mawhai ona whaafso tai lava fo i tūlanga mazani le radiophone le whai mei Samoa. Ia e mawhai fo i ona whai lo atu i se taimi i runga o le prokalame. Ia tātou informations mo se contact nei lava i ni usila ma ukilani a la. Whamal mole e ale il committee whaafoele wa ia i whaunga il tatu su ngase leni ni au kilani. En whaina longo ma iai. Okay, ia so no fai ulo fionga le professor e to e talo sanga i le mamano le tunu e mai se tama fana o le mer sa vai le ngi se la puseng ia faftek ti le la vasiata ia e fonge tau sanga atu i le malu Samoa a mai se o e tama fana o sa la fai ia fa pe fo ie sa out vai tonu le fonge universite o Samoa ia e fonge fatrisin tal sanga e so swani mai e fonge matuta mo fainga i Samoa e fa le pele o ndanga le universite i tonu o motu sala fai ala tula le se pasi e ma faina o mai el fana wa onga mai tua te mi faiela to o ngai tonu o tato a campus i sale long ia ai a fa pesinga tu pe fo le tu to e mai le fonge le so nga se le ni le ia
a tonu o ngala kam fai loe e fo nge e singa fasi fanua le ia tu o le market a tonu mfainga makalo nga fai se pa ma se me fo le tam fai lo nga makalo mal campus e fa tai la mo fa lo ma ia fa tai tele fa tai atu lo fionga le professor Dr. Aiono ia Alec Ekiroma ia e tu sai fo yo le fa la la wina o lo wa no ia o le wa fio mai le fa ulunga o le tato university o Samoa e le vanisi e fa tilo ia ile tu langa o le taitainga ia o le fio mai lava o le sui fa o le tato university ia o le fa o lava le mai se o fa ia o uma o professor fo mai ia ma le tato lo modeli ia i le university o Samoa e fa tala u la tu ma fa tangisia e la u se va i ngoto tangi le pumate ia e mana tua lava pule e le mana tua fa laio o Samoa foi pe lava le atunu o te felele le ai e su e lava lo fa malama mai to mana tua Samoa le atunu o le tofi o le atunu o bele ia me se lava o fufuanga mo alo mata mafana o se tanto no ia le la tu ina tu mo le tanto screen ia informations au wa lo to ma au ia ile fo ia so mo le fa mo tanto langolongo sua ia ai fa manuia foi le tua ilo no pia ia ila o fionga le professor ui boi mai fa mai me sor malulu ia New Zealand nei ia fa na mo se la to te li wai to no fanga fa o tu te ma faiva o fenga ia fa tai mo ta fa tal nonga to fa o ta to por kalame pe mai ata to fa sala lo fa pisi ni sinei O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Jamie la wati le ua se fulu ma le 5 minuta wajai nei le tu lai ono le tu ma le unanga lau BluTV. Ia tu ni sawa tu hi au kilani ni usila nei le tanto ofisa o tu I marukau le nawa mai atu le tanto fa tala noanga no lua ma le fionga le professor le fionga le toto le ava le fionga fo ile la au no fusia le fionga ya ai ono professor Alec Ekiroma. Ia o tama whanau ma lupe whalele pe ia o wale aingo santuala o le aingo whalangilangi le fio le la au na fusia ia mai se foi ia le fio le au pepe ia ma aingo sale au pipera ngante leo le sore ma po na vanua mai se foi le fio le tole fo le tapa au fasina ia ma baru na vale le to fitu le matua ya to o vea le tama na moe mana tunatu iyo tama whanau ia le tato le fio aga foi. Ja, o lo vea ma whaurulunga o le NUS, National University of Samoa. O le University o Samoa, le papa I ngarangala. Ia isi a lantou wha moe le anso toa nei nei le nantou sisi le mai le numera. Whaafisio dai, tasi o sua le komiti nei au kilani po ni usile nei. Ia le vitalenga o tumo Henry. Ia le numera lea o tau sile sile mai lumo le tantou screen. Ia ele nei vanga foi o le afi. E ma whaiona fiso tai ai. Inisio tūlanga au wale whaala o te teo volo whaatalo whaatu Samoa I lau whaafwamo le livanga o le fiafi le toi te liu mai o le tātou o le sao tawina o le University o Samoa e ile lantou le teo foni le nai whai Samoa I lan so toa nai ia e fo e whaona e fiso tai atu ia I monisi o whamatalanga tongi sau maa mai se lava ia le tau mawhainga o se pasi le anga e whaisima mao sa va o le tua e whaatata le porokalame le amare fufuanga le ia mo I lantou o alo ma whanau o si o tātou tunu o e maua le awa noa tutusa ea o tau winai wha university ia I le tātou la lai le motu tele I sa la whai lea sa unoa tua I le fionga I le whaao o le sui whaao o le university ia le papa I ngala al talo whatu ia te auto umalunga o le tātou porokalame ai mai se le vaenga foi I la tau o lo mai mo mai Samoa, Australia ia Amerika ia mai se foi la tau le mai mo mai Amerika Samoa
ia faatalofa mo folo fatu ai ele ni vanga fo la fia ono le to tele ia apele ta walo sofa ai lo utari tonunga o lo o mnuia lava o e le anga le yo le tua a faatalofa tu fo ia ele fainga malanga le fionga le sama le a inga yo e tafile mafuta mai na po Oceania ia be se fo le to tele o to uma lava se uso fo ia pupi le mafuta mai male fletua ile lo mo Wellington Lucas Yaso yo e malo mafuta mai ngata ilea fa mua tala e pa ta nene le mafuta mai no programe me se fo ia le uso ia fionga fototi le vitavu ia rona male lanto foi mafuta ngai mele pone au Italia ha talo fa mo folo fatu ia to uma lava me se fo Sophie ia Andrew sa ole o sa va ia yo te yo mo amen o sa va ile lo o le city ma de tuo ole motu tele lo no winga e tele atu sa va i lo por e de tau foi lana te tele me de tau na mafaio na faia le au sa va fa mal profesa kele le au ka mai me motu sa la fai tele le au talinia pa wa le fa fitaudi ole le lava o tato resources io ole le lava facilities ma resources e ma faia ona mawar fa manu yanga le ole me ole champing oi ai matua tele ai mai le motu tele salafa ia tele tala no fo i tu langa ia ana mua ia wala va fo i na fanua me fono tava tua ia pata tu tala no i mo o toama ia wala va ia na fanua ia ori si to tele fa uma e o to ai ile tu langa tatu tala no ai tau tele i o atu so ta inga ma Samoa ile tatu sui fa sala lau fo ile BluTV e ia ile tanto wa fa fesili le fie tu inatu ma tu fo para tu foi ele tanto wa fa facili le fie tu inatu ele tatu ticket foi le tasi ba fa per na TV fa ticket ia fa yo ke fie fa ticket ia wale tanto da longa ile aso fa foi ka ko fa no ka le ro foi wa tau le matau tia foi ia au ye ola se to nei le so champini ai le super rugby ia le blues ma le au malosi mai la lo i Christchurch le au Crusaders ai la tanto giveaways le lango so ina le tanto tete South Pacific me se fo le Pacific 40 ma le talo for voucher le ala na rusi tanto ticket e lua after ya tu to fa malo atu congratulations ele songa po le fionga ya Asiata le o ia le na manu malo tatu tickets ia le fo mai ona fa to ai ma fo fonga le pikina ona tickets mai tanto official ai ele tanto official le fie tu na tu mo tu fa tatu tickets e luala le wa aveseatu ia e to luala nga tasi tatu official mo le aso se ivanga na wale mau fo ilane ia ona fa popola ia ile tatu por kalame ile aso atayau ia fa alua ia tatu tickets mo ilanto e ono manu malo e mata le ta longa le afai ile aso tone nei o le fasili la fa pe o le fasili la mo tatu tickets le nei e te mante mai ai ilalo le onanga le Pacific 40 ma le talo fa voucher le alua to le tatu fa fasili le e fia tatu fale fast food ma takeaways i Samoa e mawhai ona e whaongai nei le au nanga le talo for voucher. Man koe le la vei whare o loa le mele whafsili koe. Me o fast food whale inga. E fia whale inga i te tonu o Samoa. E mawhai ona e whaongai na tuai le au nanga le talo for voucher. E whaatau a tuai mawhai a tuai le whaatau ai o ifore tau a inga e oka i la tau me aimala la tau maftanga. Fast food and takeaways. E fia leo fa inga tono Samoa ia o mi mai lau tali a mai ale tanto fa tala noanga ma fa ungo le porkalame ia ole a tanto sa ili foi po ai ole a manu malo ia a silia tu male tasi lo no winga tau te o le vili a uma enga e na ole tasi lava le tali sa ia lo no winga o ele ole a manu malo ina le ticket ne tasi e te susu ai lau sunganga e te mai moa ile talonga ale faino le va o blues au kilani ia male Crusaders mai le loi Christchurch ia le alawa te talatu le avano ai fai mai lau tali pe fia o ia i loi foi tangata e na te whaonga ina le au nanga le ia ai ngenge fuai ka ngaka e sea o nga whaonga ina e fia ia fale ainga ma tulanga foi le tau maftanga vavabe e mawhai o na whaonga ina au nanga talo for voucher i te tono si tatu tunu i Samoa
Ai tātou tele I o atu mole tātou so ta inga male sui o le tātou BluTV. Pa aina Folasa. Tala noa fia whaasoa antu mo se 5 minute le tūlanga fo ile ka vale le pisa o mai e Samoa. E ai mese foi. Ua kau ngonga la le pisa mai e Samoa. Sole. O le alu le pisa o tua le ila tou I fafo. Ia e whai atu fo ila te tala le nei mai se o tūlanga o nanga o whaasara launga ma wheso o tainga. O isi e li whaasara launga o te vai atu iai. Ua matua design lava. E la te o e whai matali tā matali pupuni o ni tangata. O la talea tiro atu. Ua design lava nisi a tangata mala tau whaasara launga e mesio o nanga o whaasara launga. E pei ua mafuana whaile la tau o nanga o leo e pungi se kangaka. Mau e tau whaaleanga se tangata ia mau e ua sacrifice ailo la tau tamali anga. E o e tutu I luma e tau valea ma whai aku ia ingi kala ma. Ia talu le tau puni o ni tūlanga o ni tangata po se tangata po se whaaputuputonga foi po se. Ia ai tate talu sia ia o ni tūlanga o mawhai o na palengi ma profiti ma benefiti ia ile ainga. Ia wae pe ona whaatula tai tala. Ia o le au ngalawa fo ia la iona tau nau e whaatala noa I lantou le whainga malo o loo tūla I mai. Ia wai ilo utari tonunga o I le au mai ele whaatonu folowina ma le whaaporo kalameina. O fuafuanga o loo whaia ile taimile nei so se whainga malo. Whaataitainga. Ele whaapeo le tūle national o ia le leipa. Ia ai o kaso o ngā lufua masanga whaatala noa fua ia whaetua I fo ila te tala. E te tau lava o na ave le whaamua I whaatala noanga e me se fo I o tūlanga I se reporti mani tala o to e me se o ni whaamatalanga. E te tau lava o na tā pāto o le savili pe ia o le tala I le whaalanginga e whasino fo I le fionga I le tuatanga loa. E te tau o na tā pā ia se fina ngalo o leo lo tu I le foe mre whainga malo e me se o minister o matanga ruenga. Ia awalanga e paule mea le whawhainga tai la te tiro le nei taimi. Ua matua I o ta lei loa le laina e kolosi e le mea le ta o lea ngai. Lea ngai ngos opposition sa. Ma le mea le ta o le whaleanga. O le winga I o lanta tala e whapena. Ua matua ta lei loa o fea le kolosi e le laina. O lea mea o lea ngai. O lea la fo I lea ua to tele I la tau o mwhaiona fiso o tai mai. Mai siot prokalame. I le nau ta I lea whapea mai. Ia mana ia fo ia mau se ava noa te whaatala noa I nai. Ia le tai o le tuangai. Ia te au. Le whapea fo ia meo se tūlanga e le whapea o pito tasi. Ia la utilo fo I le mala uva I atu. O lea mau ava noa e whaatala noa I fo ia nisi o whale whaasala lau me se tono o Samoa. A te tilo atu le anga uma o whaasala launga ma le mea li lifa uma ia I le whaatala noanga. Ia e kasi lava le tūlanga fo I le sau ia e peye. Ia e na o le whaatuputupu ai lava o le. Ioi. Ai kuki loa. E pina o le fausa I lunga ma le fausa sanga I lunga o le tūlanga fo I le o le whaleanga mai. Whaleanga aku, whaleanga mai, whaleanga antu. Ia. A tonu e te lea ini viewers, a tonu e te lea I fo I le au mata ma le au. Ia ai o le fesilia ia I lota ma faufau. O sa o ea lea mea o le alana na tate tilo. Ia e mana ia fo I le amai o le finangalo I la toula e tula I le whainga malo. Ia o ani mea ni fuafuanga le malo mo le anga I luma ma le isi vaenga. O lea fato a tātou I ape foe a mata. O lea fato a tātou I ape foe a mata. E le whapea o le masinga fau po o le kausanga fau koe whaile pāloka. E pālengi la ia mātou I ni usila le to ai ngā switch le walu le teime nei. O le punga whaakalangore I kua ngai, whaakalangore mālo whaakalangore I kua ngai, mā fua I sea. E le o toi mamau ai whaile whainga pāloka mākou. Ai e foi le la uia lo ma fau na o lava ia. Le foi lo e te nau e te fango ta ai sa foi le taimi e fai ai la fango tanga.
Ili fa pe fo ile le o le fo a mata le fainga malo o la e tu le ava no se tau au ma fa tele ni o le sa fo la o le fainga malo ma fai e fa ka ngu va nga polo misi mai ai ia ai o le a to filosofi ia ma to e a mata ma fa tala no mai ia le va nga le tu ngai ma tu langa fa pena le bi la tala fa fese ko a ko fo i mai fainga malo o le hale tu langa ale to e fa tau sanga to e fa tau sanga pe to e tolu ma le fa tau sanga ia ona fa to a to e maua le o se natu ai nga a to no fo o le le aro lo fa fo i o nei tangata ia fa tu e fo i la tala ana tu fo i le ava no ia se i malo lo le le kai o le kua ngai ia ona mele te vai tu le tele la vo isi fa le fa sala lau fo i malanta tiruti e pe nga le o mai ma kai ia o te lo fo i fa tar no nga nei male sunga Laaulialemalietoa ia ole a ma wai fo i se vai ngai ia ma tele ia le tatou e fo i le lo se kala sini la e tau te tu uaile ia ana fa pe fo i wa tau ma faini pito la au ole au anisi o fa sala launga matulanga e tau ma fai ina ia pe so zoani le tau singa o le filemu e tu i fo ina ia ma fai ona fa tala no ina issue pela le wingo la tala o le nau ta inga na o le fa tatou fa tala no nga ma le fionga le minister ia tau tatala va o ani fuafuanga le matanga luenga ia pela le ola o le fuafuanga ai mai se fo yo tulanga ia ile teleo kako wil paelo io o mea ngala mea na taimi mua le usavalia tu le tolu wafe mo ne tupu le au fa ingo tanto sa peru va ne fa fonga le tunu e u fa sa fu e tua ia wa te fa tu sa la utala mene ala utala e fa yetu talu ona o wola mai i Samoa o te le lope u se sa pelu le manto a inga po si utama a mai fua le malo a o utama o te ola mai se tangata e mantu wa fia e fai fatoanga e o merka i mire ngai la varu se furu tausanga o kau fia kuare vao nga kaya lo e fai nga maumanga a fai lai fai atu sa uia tala fa pena le anga no ola mai se a inga e tua i le sami tua i le vao lengi pisingisi ai le iai se taimi na maua fua ai se wil paelo ele iai se taimi na maua fua ai se sa peru vane fa fonga la tunu ma se foanga ma se faili manga manei me ai ma se mea ai ma se mea kasi iyo ya onai vaenga na fa pena ai fa fetai tele ile fainga malofo ola le fa fetai ele fa pe wota fa ye to se fa fetai le fast fa fetai ile fainga malo o tula imai ia a faiolanga ka fili sa ngole au mau mea ia data fili sa ngole au fai pisingisi male au mau mea ia la ko wil paelo a wale ai fo ingi mako ka avali ai wa mau mai se wil paelo se ole uke o fainga mea wale mau mai ngi mako ka avali ia vai ole kala mai mingi ska ola fa ala popo la u iyo la u fai solo isi mau ka vale le malo I fea amu ya uko amu ya o to lo to so na ta fili sa unoa I ya fu le malo amu ya ila to sa fai le vaenga ya o mele ya ye ka ukufa mai longi ngai ka mai faili mangi ngai ka mai se pelu mangi ngai ka mai wil pail ya le fo ye fa pe mai ole wa fa sufi wa fa pele ya tanganta awa yangi mako me a maua mai le malo ai na ole taimi o fainga palo ta te fia tu lai na vave le o to fa mata I pepe ma le to ta mo e mai iyo pa wa le kai me ka par pala I ko ka mai vai tu lo le to te tau oso mai manto au wala nga wa ma manto va au wala fo ye vai pa wa ya ayo ngar kai me fo ye ka usu ele kis ai umaloa e tau tolo atu e tau atu si ato ina voilele ka wala ku le fai pulema ka wala ku le sole aso ko ngofo ai uma momolenga le lima ka lai pase se fo
Ia, e fa pena le tate no fo anta ita mo ta to mana tu. E se le mali o le soifuanga. Ia, se le mali sa o to se e nei le fainga malo o le fisili. O le a se mea lo a inga na mowa. O le fisili fo le na te tau ona o lu ia. Fisili ia o e le te fa foma. Ka kia fale kekeli. Ka kia malai valele kekeli. Ka kia fale mai kekeli. Le ai le ngai le se mea lo a inga e mowa mai le na mea. O a o le tangata nu u Samoa. O lo a inga o tangata nu u Samoa. O le fisili. O le a sina ta mea na tau mowa mai le whainga malo. I whainga malo ma le maupaya inga wakia. E se mea. Ma isi aka koi inga a tau apalai atu nai vahanga fo ie ma whaiona awe i whafo i tonga fitinga. E le isi awa noa. E a ngale le wa ea a mailea, la mailea, hioi. Fato ai fo. E veto ai fo ilanta tanga. Hioi. I le tūlanga le na. O le fisili numero tasi na ia. Ia awa a tatala noa nei o le hase manuia o lo ta a inga na maua mai mau whainga malo o te atu. O la ukadi. A le afu ale mo auru o la ukoi inga ma le aru e whaironga mau mangai le a ilma tau a inga. A tonu na manuia e na fia e manuia i le malo. Ia a whaifo i ke mimika i le tatou watunu ono o ni fale te tele. Ia e le o sa ukala o le kala le na avea maa o le malo mua le fionga i le tui atua. Tama a inga tupua tamsesi. Ia e mai ngā fale ai. Ia. Ia. O le fisili le na. Ai o worth lou tu lai nei e whaaleanga lou tamali anga e tau pupuni ai ni tangata. O le fisili le nga. O whetauwi lou tau sau e pupuni se tamali anga o se tangata. Ai na manui ai sou a inga. Vetu fa penale te mawhau lava o e lono toi lau tala le whaiat. Whaamanta a e sau nei e pui le tamali anga o tuila epa. Pe te sau e pui le tamali anga o le sao whaapito po o ai lava le kau ave e ilo fia le lei. Na manui ai lo ainga. Na manui ai le lantou whainga malo. Pe ona o lo lava fea tu lo lava fonga Samoa ua mau alunga tele. Ia malo foi fia tama o le ata. E walanga le tele le na le e te fia sauroso wa tele TV a matana e fia ama e fia e sa o le pese misiruki. Ele io mai nia ka kifanga. Ai na ona tutu wa tu fa pena, is it worth it? Ai ole a fia umai le tamali anga o lo a inga le le. E onisio ilanto ia wa ta vai tunga ai fai mai lunga. E pe for mena tupu ia taita. Ai na te whai atu. Ia. E tau tupu o tau ngafa. E tau tamali. E tau whale uporu. Ia ai ole a mai maua le satia ono o lou nau ta o lou nau la vai tau au mai lea mea ia ma whaasifo ia ina o le tūla fono. Ma tele atua ia malangasu. Ia mana ia lo tātou tau ma whai whaatupu le whialo whanginga. A mata fo ina fai se mea le lei mo le tātou whai ngā malo a me se fo o lou ai. Le sini le nama le tau. Ia, ai o nai wha manatu manai tūlang au te lole wa maua le tātou fiso ta inga. Ma le sui o le tātou BluTV Samoa le tō whawa ai na Folasa. Ia, mai alola le tātou whapitolea. Tātou kolosi e tulo si whati al tātou whatalanonga. A mai al tātou whatalanonga. Au e teruesi. Le la lawe i la tau i wasa o mai ala tau tati. Ai tau te fo i ai. Mo le whainga o le tātou se i le afia file nei. Te mai a tātou whasalong whapistisi nei. Hi, my name is Sora and I'm from South. Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned
from OCA was how to read plants. Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific. Ya, amana tole fo ma wale tātou wheso ta inga masani. Ya, ma le sui o le tātou BluTV o le Bluwave Samoa le tofa po le whetalainga i awa ai nā Folasa. Le lefo te mo le afiafi tu sai o tātou tala o to oto ma meo tutupu i le aso ma le aso. O te o folofa mo whaatalo whaatu i lau whetalainga wa ai le nei aso. Ma lo le soifo maua, ma lo le folau i langi maa. Ia tau whai whaatalofa, ia ma lo furu soifo maua, ia lau whetalainga Asiata, whapena fo i o whaatalofa atu, ia le tātou la fo i le BluTV nei Samoa, ia i le tātou unanga fo i a maisele pulenga, ia a le tātou Bluwave, ia ma BluTV, ia i nai New Zealand, ma lo le folau, ma lo fo i onsa i ngā ruenga, ia o le ua tātou o mai lo ngā tonu nei vai yaso, ia e yele manatu mōlunga, ia o lo tau whai manu, ia o mo le tātou o tinu, ia maise ia o si tātou o whainga ruenga, ia i nai New Zealand, tā lo whalawa Asiata. Ya, ma lo le soifo folau, ma lo le soifo tautua, le tātou ofisa. O vavai atu le nei aso te lau fofonga fia, ma nei alo la ei, pe wo uto e vai tama o le anta lea o mai ata ti whanga fou o lo o sau le teimire nei. Pia tangia mai e ma nei ani mea tutupu le nei aso lau to whava ai? Ia o le tūlanga lava na lau tau Asiata, ia o tūlanga fo i o me masani lava. Ia ai o te loa i anga ia te fo i nei ata lipoti fo i o me o lo tupu i Samoa. Ia ai o le tūlanga i o lo ieli tau i Samoa, i o lo laptai fo i lo official va i tau, ma laitou mai fo ma valo ia fo i lo official va i tau, ia ti munga, ia whapena fo i ia wile mawhai tili nisio taimi, ia o su lava o savili, ia o lo ofitia i pea su tātu tinu, ia malona vela, ia masani lava, ia o pei ona masani ai lo tātu tinu. Ia ai o le ata amata mea tu ia o le tai au neile sa o ia tua i le afo, i le sauninga lea sa whaatino i nai le tātou whare fo i le o le Nelson's Library, ia i nai matangi ala lua. Ia o le tātou sauninga lea, ia o se mea lofa, ia po se fo ai fo i po se soani. Ia al ambassador malo ale official ambassador malo Amerika. Ia lea sa whapena o le fo ia tuai, ia nisi o vanga fo ia e whaatautonga ai, ia le la tau fo i tuni manu. Mana tua le library lea le Nelson's Library. Ia i le tuni manu e ta ua le American Corner. Ia po le tuni manu lava lea, ia a le atinu fo i lo Amerika. Ma o le tautua lama le unanga al vaenga lea, ia e fuli pe e le eise te tongi o le tūlanga fo i lea pe awhai e te fialu e te whaonga ia la tau computer ma le internet, ia e te tonu o le la tutunu manu le i le wharitusi, le alana fo wa iei, e le malo Amerika, tau ala atu i le ampasa o le la tau atinu, ia me o tusi o cameras, ia e lua se fulu, ia me o na fo ia whaatasi ai. Ia matulanga fo ia me wala ngā oa e mawhai ona fisosoa ni ialo mawhanau ia e whapena o na mawala wano e autowa atue ia e whapena o na whaatino la tau sa ili linga masuesoenga ia me se fo ia la tau mea onga o le wha moe ia mawhai o na improve le tūlanga o le literacy ia po le tūlanga fo ilia o met whaitautusi ia i ialo mawhanau o le tātua tinu o le wha moe mo lungana na ia le ua iaile na fo ia po le na fo donations ia a le malo Amerika ia le ua tu atu ia mawha matu atu ia le matanga ruengoa o ngata longa manga nu.
Ia, o lesi vaenga i o te lona i nga foi po lo tō mafuta foi ma le tamatai pālemia, le whiunga foi a whia mea na ame mata afa. Ia ai o le ua whapena i o te lo silfia mfo la tunu, o le na mai tau atu i o na ua yeise Laaulia ia a le tamatai pālemia, ia a Samoa, i le tamatai pālemia New Zealand. Ina ia malanga masisi mai Samoa le masina fau, ia e whapena o nanga e mai, o le whamanatu fo le tātu tutu atasi, o le Laaulia lana, leo mo tu ina tu tamatai pālemia ia o New Zealand ia Jacinda Ardern ia o isi lava mata upu ia o laulunga lava i talanoanga ia a fo tai nei o malo i lua ia o mata upu fo ile whaloto i fale ia pe ona ia fo ia le malo saina ia o le sa fisilingi ia le tūlanga fo ile pe whaamaunia o ia i se whenga tau o sia i le malo saina masamo i tūlanga fo i o meo o so tanga fo i whaamiliteli ia o whenga fo i whaamiliteli ia a lela sa manino lava i le saunoanga tamatai pālemia i le lafilo inga ma Jacinda Ardern e le o iai se whenga inga whapena ia i le vale o malone i lua Samoa whapena fu i malo sena. Mai iei le whamoe moi le funtanga le a tai le Pacific o lolo manei. Ia o le a tala noi nai stasina mita o putele. Le o le a tala noi nei. Ia o tūlanga fu i lea o le tunu leo saina. Ia manisi fu i ia o vaenga o lo mawhai o na whaatino ina i te tonu atu motu ia o le Pacifica. Ia, le ngata i le vaenga lea mo le silfia le tātua tunu. Ia o mata upu lea e talanoina ia i le whunutanga lea po le whilo inga fo i lea po le asia singa whawao malo. Le urua i asia singa tamatai pālemia i nea New Zealand. E iaila ma lesi fo i mata upu lea sa whalongolongo toi fo. Ia ua te tau ona toe tilo ma sila malone i lua New Zealand ma fo ma Samoa. I le tūlanga le toi whaatūlanga ina o le proklame fo i lea tātou seasonal workers. Ia po le scheme lana ia mo i la tau ngā luenga whaavai teimi. Ia taluai o le sa tā ua le tamatai pālemia. Ia o tūlanga fo i le ua tele na lusi ia tangata whai ngā luenga experience. Ka mo ko i le iai o la tū tō mai mapoto o i le poto masani ia o lo wha moina i mta ngā luenga le malo. Mai se foi o pisinisi tono le tātou tenu. O le wha moe lana le ua tau mawhai ina ia toe whaatūlanga ia lefo ia le tātou scheme lea. Ina ia mawhai o na wha malia ina ia vaenga fo i lea wa o manatura scheme lea na fausia. Mo i la tau i le ini ngā luenga. Ia o le ala mo sile fia fo ia o le ua amata ona fa slow down pe o amata tau fa telengese ia le scheme lea i le taimile nei ia ono tūlanga na manisio concerns ia po atu ngalunga ia ua fa alia ele atunu ia ai mai se ia o niso pisinisi manisi fo mata ngā luenga le malo ia o vaenga lana o mata upu whaaloto i whalela vai ia le mai tau atu o le ua whaatala noa ma amata fo ni tala noa ai ia tai nei o atunu e lua ia tātou se mai le i Samoa nei ia o le ua whaamautino mai nei e le whaapatonga fo i le tā o le manai events ia o le ato e whaataunuina le tātou sa i linga tau sala ia po le misa mo patrons ia le whaamoe le masina o September ia mo le temi fo i le whaamanatuina o le tātou te wila ia temi fo i na ua tala tātou podas ia na tā ua lai le el presidente fo i o le manai events i le la tau te whaataotoina fuanga ia mo le fo i patrons po le fo i tauvanga ia le fionga ia le tau ale sa Jerry Brunt ia o le ua whaamaunia ia ma e le i whaamautinoa mai nisi whaamatalanga fo i lea ia i le polokalame whaataoto ma whaatatia ia mo le tātou misa mo patrons o nei tausanga lua mana tua mai o le tausanga i lua hafes fulumalai o lono winga le ua tolu nei tausanga ia talu ona le i mawhai ona whaataunuina lea whaamoe tele ma o le tala whaasoropita foi o le tolu tausanga so foi lea o pale i lava ia le tamaita i Samoa foi lea loa mau New Zealand ia tamaita i fono i whafo McFarlane ia i le tūlanga leo le pale o le mi Samoa o le Miss Pacific foi lea foi ili toi whaia lava ia se tātou tauvanga leo le Miss Pacific ia ono tūlanga lo ia le COVID ia o lea la u whaamutino mai le na whaamoe ia ma o lena tā ua le ia tau le sa whaising ko kerekelo i la tau lea ua le sitala ia mai New Zealand, Australia, whapena fu i hauai. Lea ua matua to tele i la tau, wa leona amata e whepuali, ia le sitalanga, o i la tau e fia tau wa, i le tātou misa moa patrons, lua afe, lua se funu ma le lua. Tātou se mai lea i le vaenga lea atonu, o stasi lea o vaenga fo lea o fisa, lea ua whaamautino mai nei, ua amata o na fua, e whaatuina i Samoa, e tuto tasi, mai le matanga luenga o whaatoanga mawhainga whaiva. Lea o le a whaingoa ina o le Samoa Export Authority.
ole afo ole pu ole falaptonga le ia ua yele manatu ole matanga luenga mai sele minista mo le fainga malo ina ia fatu to tasi mai le matanga luenga fatu anga fainga faiva ai ia mafai ona so ani mo ila to fo ia tato exporters o ila to fo ia mafai ona ngalu le tu ina tu o loifaf ia e mafai ona sa ilia ia la to market le fo ila allocate ia le to se la wa feta la sa mo ma tala fata wa tupe a mata ile fufuanga ia mo le tam fo le established ia pe fa vai ia le tato pulenga le ia le a fa ingoina o le Samoa Export Authority ia ma te loa o vaenga ia mo le sila fia le tato tunu tonu ia o le sia telenga a tola vona i poti ia em fai ona asa silunga le tato BluWave.tv.com ia mo le tulanga i ona uli linga ia ai o le poti na mai Samoa i le fo yaso lau fitalenga asiata ba lo fa tai tele lo fitalenga va ai tu sai o tato talo jojo me se fo o tato update ia me o lo tupu se tato tunu usa tupu ia ma o le tupu foi ia me se le tau va ia tu le tulanga na tapena ngo le te wila ia e uia fo yo le ua fa tulanga mai e le fainga malo ma so tato tunu le tato sisinga fu ai tau sanga anto ia o le la tu e to no ma por kala me le te wila tasi la vai ngo te fia to e fa mo tia tu e winga o le vainga sa so no ina le vainga le la to te fa tapena ina le to vanga to sala a Samoa ia tasi le nei fainga e tele na tau lunga i te wila so se to sanga te tasi ia le mai tau watu tonu i tau sanga te so talu ona whaka vale ka ko re koviki ia ma ole ala foi le wa le fa tau no ina i se faina filifilinga o le tau sanga le tau la no le temi mo le wa umia ele ele la va o tu le foi le temi le mai le tonu tau sanga tru wa yo le sa ole o nga kasi e tasia tato mi sa mo le na sa ye mo le tonu tau sanga moni lava o le lava e fa pena lava ona ia ile pale le tamata ia fono i fafo ia ile taimene nei ia wai le ngata le Samoa ia le Pacific Island fo ia o le lava e ile tato tausala ia po le la le o Samoa ia na foi pale asiata ma lo fa tai elo ye ini tau fuanga fo ile le te wila mo Samoa a me se o to lo ile tato tunu e tau fuafua te pe o le te wila le te tau mana tua le Bluwave a le o se fulu valu se fulu wiva le sa taimi mo na ave se tau vanga mi se fai sa vai se o matou motu sa la fai ele o tau ye ni fuanga fa pena o le fai ngor sisinga fu a mi se o tap o le nei tau sanga a tau ye ni si fuanga ave le moteli sa la fai ia mo le tali monino lava ia o lele i o teli fa pe wa mo ni fa metalanga i le vaenga le ia ma e mai tau te fo ia le o ia se vaenga fa pe o tala noa i fo ile ia a me o la ia ni se fa mo o la fa mo tele sala fa ai mo le tatu tau vanga lava ia le misa mo le patrons ia le na fa ilo mai le ia tau le sa ia pol mana event ia ele i fa pena na fa mautu mai ia por kalame ia ai na o fa mautino mai ia o le ua mai ona ia inisio ila tou ia o le sitala ia ma o mautino fo ia fa tau no ina lava fa mo le tanu mai le tolu tau sango fe nga tatu mo covid malo fa le si fa visili o le tulanga le dau ma wan tu ile sau no nga le fionga le taba i pale mia o so tatu no o Samoa e le o ia ini tanto fai nga mali lienga ia po oni tau fuanga fo i tatu te fai pa anga family teli male malo tele o saina ai ole asa tono no foi si o tato tu i Samoa ele uongo kau avaku ile au nanga family teli ono le tele o meu no tupu si tato tu no pe o lo malu pui pui ala tato wala vale leo o te lo ia laua ia kai lo tai te tolunga ia o lava le o te lo la lava tato leo ia fa se military Samoa pe ofiti ia o tulanga ko nga unga fa penga ava pe se o le sa tau fa longolong pe o le sa tau mana na o saina e sina la tau va nga fa pena fo ile le mfai ona ise page fo le military
ia pe atonu fo yo lai fo man na o sei na voile le e faise military Samoa ai so so ni la to lo na winga one time fa ka ko military fa lo mai lo putin o fa lo military ka ko ile ai la fa mo le mo le e ke o fai ma singa ka wa ale inga putin e au te lo foi ai se o le a ha nga le ile si au ta fa vale le nai fefo e so le market le o ye ni nga luenga ya tonu ai se le o le lanto u fanga pomu matulanga fa pena ma le fa pa ya ai fa tai fo i fa to fa inga le fionga de taba i pale mia o Samoa ia e au penga la vai le to fa ma le utanga ia e mesio le langa so i fuanga fa kerisiano ia tato te fifi le mu ai lava ia mo le nei foi vai tau so i fuanga ia io e taua lava vai nga uma mo le saunga le mo su tato buturu ia ai lau to fa vai le te wa yese me misiatu o nai update mo mantou lava ni usila nei wa fo ile fonga mai mo mai tatou i Samoa o le aswa taiao le to e taliu mai ai ia le fionga de tai palemia e ile feilo inga ma Samoa e fatou no nai se fainga lotu fa fetai tu fatasi ile Maota le Laaulialemalietoa i nei mangele ya majoui au kilani nei saute ia e mai Tasi lava le tula ma le tula e ono ile afiafi se ia pa ia le tau le fitu e tatala le avanoa mo so se tangata lava foi o ngale por kalamere nei vanga le afiafi o fa mo sa mo au kilani po fe lava le tala fatai au kilani te la tala tama ia i nei au tilangi sauti o le avato nuina le tanto fufu ngale le aso tai au mai le tau le ono ile afiafi se ia pa ia le tau le fitu e nai le Laaulialemalietoa o le autu ina tuilunga upenga te failangi man tato le address le Laaulialemalietoa ia ki le hase sa mo ile silafia ia le tu tonu le au nga ia por kalame umale kale sia katoliko i au kilani nei. Le sola taiao e fasala lau tu sao ai le tanto BluTV ia mai se male lato o unanga te so fatasi male Ministry of Pacific People i le aso taiao ia aso farai le fo ia ina inisi o fuanga pe ona so tai mai fo i manto le onga le vai poli e isi ala to fuanga male fionga le tai tai pale mi le tau le tasi ile aso farai le tiro fo le tai mi fo ile monisi o fala putonga manisi o mafutanga e me faiona so tai fo ile fionga le tai pale mi ile na moto Samoa ia o le tulanga le nama le lawalunga ia ile le vo i vai aso ia o le lava pisa o manto o kilani nei ia ono le tulanga fo isa la wonunga ile faingo ana le peleki ma le failo ino le manto au tele le peleki le sa fa ile falisa mo i mangele for the first time wa mai ile o peleki e fili o iwo no ai wa ka wa nga sa mo anto le peleki ai pe yo nei ma nga na lo tupu ya manto au kila nei mo le to wa sila fa fonga ai la foto to wonunga mai ye si vai nga te fia fitala ia va ai me se fo le o nanga si tanto wa BluTV Samoa ia ma fa mai mai le ta tele no nga le vanga le fiafi. Ia whaatai Asiata, ia au te loa le ua whaafonga mau fo i tātou tunu, ia i vaenga fo i o lo tupu fo ia i nā fo i New Zealand. Ai, o le tūlanga wa e ni som tanga luenga le lesi le vaenga o tali e tātou tunu. Ni som tanga luenga le tau sa ilia ni ala tau officer sili, po CEOs, ia o tanga luenga o soifua maloloina, apena fo mtanga luenga wa onga ta longa manganu o le mtanga luenga wa onga ta longa manganu o le na ta u le minister ia o silia male luas fulu ila to ia ona tusita sanga mo le ala u fa mo le o vaso nei le fa pena fa nga solo interviews e ia ila to la fa pena on tusita sanga mai fafo no no wingo ila to lo mau i tunu fafo ia le fo tusita sanga ile avanoa CEO ia o le mtanga luenga ia o aonga ta longa manganu ai o le mtanga luenga lava ia o se fo maloloina ia o le fo i na ta wel minister ia o la fo ua fa pena on ia fo iniso ila to ia o li fo mai maniso ila to il to mai ia o lo fia ta fa pena on fia tau tu la tunu i le fo to finga ia la ua fa pena on ia la to star sanga ma o le fo ina ta u le minister ia se taimi ia mole masina fo ia te tau ono o tiai ua whanga solo pe ua mahea foi ia ma whalawi loa ia se CEO fo ia o le mtanga luenga o le soifua maloloina a mtanga luenga o leo ia o le ua mahea whaitala noanga paula le maenga le whaitali temini o le whaitali po le ali taimi ia o mai ele whaiunga po ai leo le afilifilia ia vea ma komesina ia o leo whapena foi
ele mtanga luenga fo ile pole official commission of fainga palota ia la fo ua te tala la vanoa we fo ila to la ua tusi apalai ma tusi tarusanga ia ina na fo to finga ia na ile le manatu ia ole ta ulunga fo ina ole ta lipoti ia mai Samoa nei ia ai fa te tele to fo ia i lo to fa Asiata ia mo le tulanga fo ia ile ta fa tanonga mai se fo ia lo tula i mai le fo ile ta tu ta ia ia le nei fiafi manu ia tele ia fu fuanga matoenga ole nei fiafi la to fa Asiata. Ia, whaaftai tele fo i lau talenga vai ma le tātou unanga le BluTV ma le Bluwave Samoa me se fo le fionga le lipole le fionga le la au no fausia ia misa ia fai whale leilo lua ofisa ma vai whale leile pisi te ua toe sa tia se o ua wala ta mai le te wila lofa tele atu manuel ne fiafi le whawau tātou proklame pe mai tātou whasalong wha pisi nisi nei. The reason why I love Talofa Voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Whawhela ia tuai le taliu mai o le tātou proklame ia e mai ai o tātou whasalau whapesiri sirga te lea o le tātou whiso o te inga i Samoa ma le sui o le tātou BluTV Samoa le tō whawa ai nā Folasa mai so tātou reporti ma talau to oto au vai aku le au le lei o le tātou whailipoti le tō whawa ai oe se pe o koe vai kama ingi kia fo i ele awari e kele ala ko kupi yo e feo i mameo ako pa kupi after ye le tātou unanga ma le pulenga le tātou ofisa i Samoa le BluTV ma le Bluwave ia ona o tātou talo toto ia mo ila tau le sa tau tu ofisili mai lava wai umaro lau tala lea ia ona failole ma le tātou sei o ila tau le misi mai le pasi ma tu ofisili mai Asiata fa mo le pole ala ofisili le nau mai o le ofisili le jono manu malo ai le ticket e tasi e te mai mo ai le final le ala sa o le Blues ma le Crusaders i le aso tone nei ai sponsor malo si le tātou Pacific 40 ma le Talofa Voucher ofisili fa penei e fia au unanga tau takeaways ma fast food takeaway ma fast food a Samoa e ma fai ona whaonga tu iaile au unanga le Talofa Voucher ma le Pacific 40 e fai atu aile whaatau ai ui follow a inga fai e lato tau saminga ia ma le lato tau maftanga Eyo, e fia la ia tūlanga tau au unanga na po fale nai tu tono Samoa. Ia le na, e ta ua lava ia le sao mai o lau tali. Toe o seanga, pe toi tasiar minuti, toi 2 minuti. Ia ona, o lewa ia ila tau o lewa sao ala tu tali. Lono winga, o le ale malola le tangata to tasi. O le atato o le tato vili. Ia ele nevanga o le fiafi. O folo fatu ia ele tua fine ia whangotonga sule mafuta mai nai songi ia ngan jailea. Puao yoane ma. Wa kau popore kakare o puao. O le no tau ata nei. Ele se tātou update le na mai Samoa me show so ya Kensi mus malona van mafdo mai pati mapor nga tele tu mo tasi fotinga nga tele sunga le kopo pesa nga ina ti anga mal freto ya ela le mafuta mai nai mangeli o ruki kau aka ia ile tau popolo le to tele wala ngor fisili le na mai ele fionga el to fava ai sa o le na fisilingi ai nei ama to la vai ni usila ia le fionga tuma tai pan mio Samoa pele o kau yengi fainga fainga e poni so tanga mani mali lienga e fai ai tu langa tau militeli asaina tonu Samoa e fa matai ma fai ole a tatu wa pe mana fot fai fa sili va ngale te fa so mai so vina ngalo tatu por kalame ole so taiao o ipole so vrelia e fa makai o ke Samoa ai fai se militeli
Samoan military. Ole se kulanga ke o kuma ye masau fanga ka vili. Ye no fa pe ole ngata ya ta rampo ho ye komando male ta ano komando male rampo. Ye ole ka vali foring ole fai popo. Ye elo no winga ole tanto military le nei. E muli pa ni fanga. Ole tele fo ini me tau su e tua Maota me tua la. Wale tele fo ile mole military e fe ko official i tua Maota ai. So ya ka ke de manga inga me na ole tele yo le me alu man me su. Ya ai le ngala va monta to Samoa. Ai onisi o tanto wa te lo already tanto wa spin ona uma fo tatu taimi talo fatu le sunga ya tangaloa Joseph afa kasila le sikanga kale o ke io e te tauna vi foi fatu taimi tedi o ingo superman wala nga alu uma pulu le fan lele la yele ai mantu ai vai lava se vai foi lele mantu alen lele superman tato o yele tanto ele tanto kwa ko fa so ke ka ko ye fer ka covid. Okay, no tu fa ia me tau. E feo sofi male au sa vai fanga pomu. Wale me ole au fa pa pomu. Ie, o te lo ai ole o manono ma porima. Ia ni tama fo ie le fu tau tama i 2 mililita. Ie, no kama fa pia. Ie, ia o polu ia. Ya filosofia kama fo ile sa ko ngore jacket mane pe ole fanga le sifi fo ile le anta o Batman te mane ska mai awa ai ko so mai ole ngutu umi tata wol tanto va vili poi le amalo ya to fita to ngor tanto vili lua fa ono fitu to fitu ilanto lea uas tu salanto tan ya tato ifo tato spini runga si tato vili ya tasi lua spin ta vili ai lava le na fan pomu ma ta vili ai peano watu Tina yo wa mano malo le sunga tama tai fo mai Tina tem ngafa ya ile tanto wa manaya o te lo fo ila manaya le lana o le sunga te mai fo mai ya fio nei sa fo kilani e o te langona fo ya o se matua lango malosi er blue ya ole au se potas nei er blue ya o te fa no lava fa silantu le manu malo ai ole to fine po ole to sala ya tina ya ile tato video de nei fiafi ya le na ai mo tato uma lava ye u podu to te mo fai mai le sia tato tanga ting fang ole so tai au ole ale ise tato to ya e pe ona masani ai ona ye ile tato fa pitoa mai le fiafi tai au fa sala lo tu sa o ye le tato Bluwave mal BluTV Tasi male unanga le Ministry of Pacific People ia le feilo inga male lotu tu fa tasi le lotu fa aftai tu fa tasi ile so tai au fa ile malayola ile taimi masani lava amatele tanto fa sala longa ile tau le lima ia ma fa wo doi se ia tali July fitu ia ile lotu le tau ofia isa mo au kilani nei male fionga tai pale mia ia ola mo fo ile va no to te si la mai mo mai ia ai tu ni sa tu le fa sala longa le so tai au ya fianga le fo yo le manto ya nei ma le fionga tama tai pana mia ya le tausala ya tina po le songa tama tai fo mai no winga e tu ulo ainga le fale e sauna o e te alo mata le ta longa lea o le a ta alo ai ia ma so nga fai e le Crusaders tato o kilani yo e fa tai ia le official le Pacific 40 sei uma ona melia tule matu ina tule numero fo il fionga tama tai pule falute ia ma le fionga le pule ia le pepe mole pikino le tato tickets pete su saolava ele tato official ole tete sao ma le Pacific 49 moto Samoa i mangeli lesa yai officer tuai o le Samoa Airways o inai mawhai na piki ai ia ale tātou ticket mo le tālonga le aso tōnai ia ako laki lese au vaenga e maua lese tātou ticket e giveaway le aso forele au te popole to e tau mwhai mai ai au le dia le tuatua te morene e fiafi walawa fo ia pokalame wo fia le fale ia a o iei ni le lei
fai mo tala e ne fia fi fai mo tala I malo ai fo isera manga wale tau tamali ia koe fa fo I mai ai fai por kalame ia le tatou vana no fo matua upu o Samoa le tatou va auli tie le toto e taimo le ne fia fi alofa te le atu mo o tu umalava kangolo o mile share mai se la to lungo le YouTube channel fira ila sotao soifua e manuia